David ore mai lua sutasi mara minute wate ele July sepuluh mara lua tau tuane radio Samoa sulima eva tolu amo la ole ma Fofogamua ea la ru kalang fuana ea tau na mia po itani nga su sa yalo tau matangal maro tato tunu utoi pa fonga le wina tu lona lua tanto tala aone ingalo le July fitu ile fiafi wina tu muli na sto venga tala tau ya wala mau por klame panga solo le wonga tono yaso venga le so ya kilani ya olo uti munga lo awa pa solo antoa le vela pa mawina le so duas por un maunga lo ya mo na manu le fiafi suma lima baba etu mota ya le stofi fa mai ele leile tau wata ya nia ave me pa uti munga le lola po le ana kong o le kauni kako e pa la mo le po ise me matu i ya ele o ar si le fior tanga soifua nga wenga manna le li tanto tani manu le lofo le li e ala wenga mo anta ya le ba ya tu ya le na suri ba ma fan le stofi moron manu le fiapi sul mentasi ya o tu le las para ba u ti munga a wa pa solo ato sul di mal bela pa mo vina le asabrale ya malona manu le fiafi fitu pa talo pa si otato tuno Samoa la wa to jiti apa le tasi Samoa ya le walo su tolu minuto te sul lo ya tanto pa talo panto le ato si otato tuno lo fa muri mai la welen so fu e mato vola ya pero me in Israel un boni so el fa malama e mato va ma ya tu ya tanto le tu la po ia ta so au lofo le di long si ai ta to fa nyanga ala me la mana ia ta po unu nai ti mungo o au po i tolu spru le bel fa mo na mai Samoa e amalon manu le fiafi lo lima ia e mana tu pe si o ta to tunu o pele i o to pingala mo ta to roto la chalo venga ia no pa toa ia o la lama fa manu malo e pe ngalu e fa pu le fat ia o mo ko manu lua sau ai kai te o mai pasi ia pasi aku ingai bio Facebook o me ingai si video o pani ia o mo kwa ma se ala wala pai ma dia na to mai up north pa ne ton wala tau ia o le masao mai ia matanga ile ma lamba lu mo wala o le anu ke pa ke ko mo pa o ke ngi ia oli o se inga na nga e no tu tua o se pa ia lamba pito la lo sa anen kai sete mo no tu tua ia lo pa o ti mo to malu lu lamba ia o sto inga na tana tau mo si pil malo tato no ya panga solo to por clame le utato ia nga tono vayaso le spa yoni lu o lima to fata lo fatu e taito le malu tato no le tau tua le radio Samoa fa wau si tunang po e al tringa ya Fofogamua por tringa se Juan Francisco one onisio fo fanga no fanga ya taito no to fa wina lana tau tua le tringa ya Fofogamua na so ta ya lo fatu so ya pe foile tringa ti yo ki ala wanu ma monko ko o lua me no yai e ha fa tal fatu mano tato no nei mai ngole o li longa tono va yaso pe la ma puto me au kilani mano tu oi ya alofa te le te tom fatalo fatu ya mese lava na tu asina sina le malulu alofa te le atu mo to mana tu pe o to tatano ya usile fia le lo to fa tu le na tato te o lava fa tu le li e ma tato telton e le tu la fo ia la to so fo mo tato vola patalo fa tu nei vai ngole Aouli le nga tono le vai aso le tau tu le radio Samoa mano le tuno la pinga le to lo fa no manu ia wa Samoa mo ta o tuno mau ia o foro pa talo fa tu mano le tau pati mai tuno mau ia mano lava fa tai o lava na ia no fa nau mana tua ia o le whata waina le ngangana tātou, ngangana te mita o le a fōi ia malu lo sa fo lau ilangi mā ia malu lo sa fo lau ilangi mā well-crowned self is a successful self ese le mā naia tātou wō ai le ngangana e mita ai lo tōso i fua mo tātou wola ya maise o le tam fai lava mona i yalon whanau e ola e atunu e mau e le whaingo fie o le upumoni ai le whaingo fie tam fai ai a o lo onsa ili ta maa lo onsa ili tina tala noa e ngoto ai le loto o le tama mana teine tu lau le ngana e o e na matua e lem whaingo e avese ai morang papeltania a tō tino le tama le alama tūlanga o ian ngana wenga lona lumna i tofi ai le tua
nei se me toi pore lan whaamtala upu. Io e le koe alu se kupia ko ngien se whaamkana upu. Io pia koe kapa mau ke raka whaamkana. Ia a le na. Io o le na. Le ngana nā tama mtaine man wia o tolu mna i le alofa o le atua. So e ngā polo ye apa masanga mana ainga. Ia lau pio man wia le aso alofa anga e matu ia loli suenga polo ye. I vai pua sa lenga sa vai bola paki mas kako paki le oa ma puta mai pule ono sa la fai le lava tu fesili pe ono pule pe lua lua pe ono le fai mai pule ono sa la fai ya la ya fesili mai se lua mai se ono o le na alofa atu mo pule ono sa la fai upolu ya le atoro tanto no Samoa alofa atu tele motou. Ea, matafua tupi pam to ainu. Ea, matai fo tau tua nea oli tali alofa nima. Le sau e o le vao se iangi malu maia. Se ua e tō mai o te tali alofi lima. E whaamalu ai lo uloto ua whaina. Awa ua tusi e sea ita. Ole o langa ua pehi o se malae. E le lilo ai le ta alo lele. E pehi o lo ua lo talitua limaina ele safai mo se Samoa o langona ua o vai o a ua le tangata o le fofoanga na e vai o a unga aluenga mamana ua faalia ia lea wafai makona I le vaainga o ofea ea lea lofa moni tuua ina I se oli pesili ai le oti sili ai le oti pele ilo ufatu tinga oa onga e te whao malo I o umanatu o tala ma upu whaiele I fo I ailo ualu atu mala upu oa umo oe oe moa ele mafutanga pe ana moni lo alofa so via ai ona ola ususuma ole faya onga wa ele mata laina tura ole nei olanga male tu olo ota mate mai etanata Samoa ola ngona ua o vai o a ua le tangata o le foafoanga na e whai o anga aluenga mamana ua whaalia ia ita lea ua whai mapona I le vaainga o ofeha ea lea lofa moni tu ua ina I se oli
shafa'a poe te mana tua petele e mana tua lava solea la o Yesu Yesu alofa ile sa fai mama na mea ya moni le fa amanga longa ile va feanga ilea matofi mai ile langi manuia ole lumanai yawane itoya afia isetasi apia etofa wangata ho umana onga olo ufa ama oni uwa eiloa hope to see you in heaven honey tofa my honey, you are my kapal, bueno en el anonangi. Wafola siene yo la tabu mafutanga, wala tala tangata. Ua inosia, olita iluma, o tangata. Ira ua, tua ifuma, maya ita, oleleanga. Fuanga mole lumanai Ofola sia Aile ala Olo walofa Ualiliu E watafiu Aima imau Pe ana tutu Saota umafutana Utakino te amenero tiene oposelino Leola mai fesusu yai ele tumau Semia etasi wale awa Opa opa watu utaula manuao Le mama yofikia ikuwao Le nuelele valo ia iao Olo walofa ualiliu E watafiu over Samoa. Aoauli nei o kasuti alu, aua sui alingila o le kio. Aeva eva mai ina se fulu lima iva kolu. Amo, Radio Samoa, Vevela Fai oi mato o manga i lo ua lo
sane ima Sapa Fofogamua Manutia itarilo Paono segio Atayao Le ifa anilo itaneva Aya Fofoga Manatu sa balia tumanga Ta'awili mafafonga Aola tawo itane imawaluma Tawina mapuane ile peselena Letinga ole alofa Sulumaya lo lai lo fatu Ifa ama fana Miti ale alofa le sao watu Malo ia o se aso e malingi lo imata la umalanga lutayao se masele tawina mapua itina ala usuna valesa ilinga Netua sivisa pati lima Musu anea efua le mongosina Tawina mapuane ile peselena Letinga ole alofa Sulumaya lo lai lo fatu Efa ama fana ya Miti ale alofa le sao abatu Mapuane ile peselea Letinga ole alofa Sulumaya lo lai lo fatu Efa ama fana ya Miti ale alofa le sao abatu Samoa Tasilima ibatolu Amo Radio Samoa Tasilima ibatolu Amo Thank you tule mai suiva minute ona tano ni tule tasi au na tatu tala I vai panua he lau lama ngana ele tautua tumata ia leulua ia lii hanga solo leo tato proklame pe on masani ale a solulu lanto su tu lang foi se uso bane tulenga ya Fofogamua po le tulenga pa sala pai se man Francis Yohane ya onisio po fuanga no penga e foi ya tono lanto tua toi foi mai foi stem taiao la la stem toi foi mai foi lanto tua masani ya tono lo omnia la manu tato tono
nei vai ngore Aoauli o ngā tono le vai aso le o tātou iai pe on silafia tātou iai o ngā tono le vai aso e maiso le afa o le tausanga la spa yuni lua o lua lima le ua tātou iai le o ngā tono o le vai aso ia e maiso le o ngā tono le tausanga ma ofo o tō whira ngā mo tātou loto i le matango whia le alofa o le ni o le ase tātali atu i le atua i le alofa na wale alofa sili ese. Fiu o tau wha senga ngana i sulaina le alofa o le li ngata. Ta manatu po se ini auro po ni a rio o ia lea. Ta wia o se mei longai. Sila pia ia o tau pina ngana o mo tātou loto. E nganga i tātou te tāpua i atuai. Tāpua i atuai lana whanau whātua atua. E le ngano e fi tāmpa i tā le ala e te na i langona. Ye pa penala mara soi fuanga hamsino a i langona tu fesili langona e sola manatu ya lo sila le li lo na lava nganga pa ia so sani sili le fa ton fo laule pe tanto manatu pe o ia e o awane e o tanto fa moi lo tanto o te mai na pe mal poto awane e fa moi lo lava te mai ngata po tuanga na le upo le poto ia tātou te wha moe le alofo le rii e lo nā nganga pa ia e tau tō rua ina ai lo tō soi fōr mātou wola e manu vi ai le tātou fōlaunga ia e wha mālo wha apataile fōlau le mano le atano a wha tau sanga ia mālo le pale ia i fō i taimi e a whi moe ia mauta malawa i le pule pai tō tasi o lo tātou tua ai tū mau ana tātou bibi i le atua e le suia le tātou bibi o api i tāmpa i tā o le ana e tū mau ana tātou bibi le atua a mia mu ia le au ona e bala au lona matai au whaapeo na whai bala au mai o laenga lue e oi ai le anga bala au mai e le oidore mea ke ia e mana tua e tua manoa le atua le tō soi fua mara tātou ola te leo le amano e mai a tātou e mana tu natu ai tātou me o le tusai malan silfanga e langona Samoa tātou ia tātou la fua i te pesili le atua e te pesili le atua o la o tātou wha moe pe valu pas pe pare ke roa i moe e te pesili ai le atua ia wai alwa wangata ia le atua e le ngata rona alofa o nafi mle soi o lama le wha mau ia watu wha maloma le wha tai e por klame le malu le atoro tātou tunu mai lava monga mo lunga e pa ia se o pito titi ia pa malo le folau le malu le tātou tunu lava o tātou fia ngai ma le malulu ia tari tonu lava o le alofa o le ia mai se lava pe ona o tā ua mai pole i le tai ao ai o tātou tua asina sina e le whaingo fie. A mai se o mātua e le whaingo fie le nei tau ia o tō. Ia m tātou uma e langona po ia tātou uma na manu lua e mai se lava ia ua lātou o te manatua e sa uma ina o tātou mātua tua asina sina o tō piapil soifua. Ia mai se o le tātou fō lau ai. Tau mālulu le whaingo fie. Ia lofa le ni. Lana whamano longa e pai atu, pai ane, pai ipo i atu o tō, tu asinsina, ato mātua le tunu alofa tene atu. Talo lava ia iai le alofa le ni ima le soi fotoro e poa i atu. Ia au ona i mo i amalona whenangano. Whamlia le au whenangano menga tutofia le atua, lo whanau no manu. Ia wasa mo atai au. Tai fo i le atua, ia ua mai a me fo i le pontele i malua, na fo i masina, ma no le uspono, le au whengano wenga tutofi, so ia mai fo ni tofi, ia, tātou te le whiriwhiria o ia lava e whiriwhiri mai tātou, pai po ua, so ia mai fo i lo lau apono, le kare si ao, e whakasai i malua, ia, whapena lava, so ia lava i tau sanga, so ia le pono i tono le bai tele i malua, ia, mori wha maloma, wha tai, au uspono uma lava, ia mai se lava le au whengano pa ia le tua o lava na ialom whanau sa pena o na iai pono sa tātou te tea i le alofo le li ia o mnuia po tātou e whilo iai a mai e se ngā nuenga tātou te whai ia e maulunga vi inga po i le atua a mālora ngā lua e kāresia tā pena po tai tonu po le kāresia mea tisi le a so atu le lātou usunga fono ia mātou le e paka asa
Ia o iu lai tau Singapore, ia pe o na sina fia i fōle tai lua o tau sanga mo sia fono mātou pe o pāsia me le mātou mta upun tau ave mātou lo ai tau malele atu I whafo. Ia talia mai tono lai tele kanana fōu, ia la tai lua tau sanga mo sia fono mātou le e whaka asa kanana fōu Amerika Samoa a o komiti tu mau e o alatou. E o alatou I tau sanga ia pe por komiti lo wala ubina ia o ona whātau wa al komiti o pe OSS ia o te anwala I tau sanga o Januari la le fono ia mai ulai ia ai ia re ri o whaonga ina o so I puamle ola ia ele pa mo moia se se iloa tātou te vesili ia ele atua ia pa malo pa tai no toi pa manatu lava ele malu tātou tātou te matala so se atunu lava no pia ia I manu no fo ai lo tātou atunu tangata anu ia e matala tātou pe no pa mtala fo ia meio pa stop e pu e ai pasi ia me se foi o no fanga pu e ai no fo afi a one fata mala e faingo fie ia tātou le vava ai atu ia o istangata nai fe o ia e se mea lai o lato ma fo pau tu lo ia te po no fa malato atu si ka mai titi le mai America le na mariu fasia I Meadowbank ele lua masina talwai por masina tal io e po le masina talwai ia o toi titia o malon tau mwhai le PhD sa pe nan tau mwhai lon tau sanga muli le na tangata vale inai o se whamatalanga tae nei mātua te mina o mai ai mama ai e maringa toi foi mota no I mata wai o umai a tātou ti ngā mpainta e le whaingo fie le bala au atu siulua alo ua umara soifo ia leo le pule mai lunga tangata vale ina leo te watu a mali tu o lalo. Tātou e whata mala, awane I levo le poe whaingo pia ana sa mali, e o le tamara ta maa loa te nā, o le tua whiwhi, o le teine, e no toi wha manatu mo tātou uma. Le whaingo pia lo sa mali to o tasi men le ao te ai, le whaingo pia pia no paetu, ua tutusa le ao ma le poe. Awane o tātou manatu whatau wa ai ai. Ape oili ke alua ula ko le ala ko lai baba e tai me ke ala ko I renga ka baba ku ya ai pe o tulanga pena ala se me tu po se bali to tasi a pe lo ku le pale ngai ke se sila ku ye oi ko nga me ngai ka un matala ye a vai o se ska bale tu o tu ye te mo lo ku le pale po ai ke le masang ye alu ku nai tulanga pena ye po si tama o le ala kausa ili pe toi fo I mai pe o malanga tu sa o ile attack fo angele tai au I Minkri Peter Drive past stop ile tasi fa ono am sole ia oi kai ko ngore pe o ni pasi o ke pa me o orngani il past stop mo po ia ma nei ana maua ne tai au le tu da il ko ti manuka e pe nai tu langa nai pa ta la pong ia te ua tatou matala ia matala te mi le ao ma le po ai matai tu na yo tatou alom pa nau tama ma le teine aune fa tamala le taime piki ai fa ngalo le vai ma le lava fa ngalo le sautia le po la inga le ao lumana I te mau le fia ai fa tu lo fa pa ma pa ia ne so po tu at se tana te to fa fo I mai ia le po tu anga mo tatou uma o matua fa ngalo le lava le manu lutu lunga ai show wano pa tonu le fe piki ai o le na ia e manuia lava le po longa le tātou She
Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O fia whātau sau tā vale, po iei fwoi sau tā vale, o lo e mana o e whātau atu. O e mana mia se insure po o sino no ngā tupe tau tā vale. Whawhiso ta ine loa le kāneo. Tanga i ane i le mātou pera te whailangi mō nisa whamtaranga kāneo.co.nz. Oceania Career Academy, Sauni! Kako hoa, kaule kaua! He whai e mawhai! Hoa te lumangai maguia! A whaia sa ilisa la asanga whau moe, a waloa te no whai. O le OCA e au tau inai o e imtata e sese. Maua visenga whau fale, vali fale, palasa, male soifua malolo ina. O le nei avanoa e anga wa aitanga tano whamau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA, i le go.oca.nz/apply, po le vili mai i le o varselau ono lua lua valu fitu tasi. O varselau ono lua lua valu fitu tasi. Tā lofa au kilani, ua toe o ni aso o na taunuu leo le wha moe o le tatala aloa ia o le whale o loa whau le laumua o Mount Wellington, le Middle Asian Supermarket, au le ingalo le asfa reile nei, o le a maua i le tele o wha pitoa i o loa, wha pea fo i wha fia fianga ma le face paint a le whanau, tala i atu le tala iou a inga mauo, o na tātou wha tasi leo le tuatusi, 5 tasi iwa Ellerslie Pamua Highway, Mount Wellington, a mata le wha moe i le fulu le tai au, the Middle Asian Supermarket. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungana fitu aso le vai aso. Talofa, this is Pat Lamb and you're listening to Radio Samoa 1593 AM. Talo fato se fa po ponga le nei o tātou tala fomo le nei tu la mai lo Radio Samoa. I talo to mua, ele o malo lo le tu ina mai peo fa utuanga malapta inga le official va ai tau mo New Zealand i winga lo wa le tau a o anga i mali atu le atu nuu i le vai tau malulu. E o atu le luas futasi fa utuanga malapta inga wa tu ina mai le official va ai tau mo le atu nuu atoa. I ti munga mamafa fa apea matangi maralosi, le ngata i leo le mamafa ai o le kiona o le apa u. Wa mai tau ina fo ilo longa fa apea wila mawhait stili e ono iai mo i tu matua au te roa. O lo o iai nisi o i tu o le atunu, wa iai i lalo vava inga lanu moli. O lono winga, o lo o iai se tu langa ma ale ale, ona o le laulau wa tele o le tau. E pe ona iai fa i tu o Tasman, Marlborough, ma Nelson i fa i tu saute le atunu. A o i tu mātū o lo o awhiai, Tauranaki maunga, Northern Taihape, Taupo, ma le Tararua Rangers. Ua whamauina e o atu i le lua se lau lua se fulu milimita le te tele o timunga, o le awa aia le fase fulu milimita e mau aita tonu o le itu la. Ua vavalo fo i le maalosi o le pauai o le kiona i whaitu o Canterbury, mai ono o atu lava i le tolu se lau mita le maulunga o le kiona i pau. O matangi malolosi o lo valo ia fo'i mo i tu o Wellingtone, au kilani nei o Northland Mataranaki. O lo o faa waupea o na mata i tu wina Nelson, talu mai lava tu langa pangatia na awhiai lea fai tu i lo longa, ma o lo mai ta wina le sila tuto o vaenga fisoswani mua i vai tafe. Wa lata nei le tolu tau sanga o se whaalavlave mtautia na tula i mai fai tu o Kaikoura, a o leo whaato a maua mai le atoanga o se iloilonga, mai le pule o maliu i le mafuanga na maliliu waini tangata se to lima. Mo le silafia o lea whaalavlave whaamawina, sa alu se mai moanga anisi o tangata i to se fulu maletasi. O le mea na tula i mai wa a fia le vaa, ina ua taia i se tahfola, na whaaleanga ina le vaa mai ua lava ina ngoto. O le to ono i lātou na mawhai o na sao ese mai le vaa ma a auanga i ese mai le no whanga na ngoto ai le vaa, a o le toa lima na le mawhai o na o ese, tali tonu sa le ai se awala e whaasau ina mai ai lātou. Talu ai le a fio le vaa na liki ai le pinisini, o ina na tūlai mai ai loa le mala, ina ua sasao le kasa o ona ma mavnawa ina i lātou na a fia. Ua whaabaunia mai le pule o maliu po le coroner e le i whaapea na mali lemo e na mali liu, pe itai na mali liu ono o le kasa o ono o le penisini na o lātou manawa ina.
Whaalea foi e le komisio suenga le transport accident na iai se whaalea tonu i le pamu penisini o le waa. Na whaailoa foi o lato wātunga lunga. E tu sai ma le whaatuwai o na tali atu o le fisosoani mua. Ona o se whaalea tonu na mawai a wala o fiso tainga po le 111 dispatch system. Aiwe ini whaalea tonu na whaalea i suenga mai loilonga e le o iai se isi po o se ofiso molia i le nei mata upu. O ena mali liu il whaalavlave o Catherine Margaret Haddock, onos fu 5 tausanga, Susan Jane Cade, onos fu 3 tausanga mai Lower Hutt, Diana Ruby Stewart, onos fu 8 tausanga le matua, Peter Charles Hockley, fitus fu 1 tausanga le matua, ma Maureen Pierre, fitus fu 5 tausanga mai kalaisi tete. Inisio tala, wali potia mai nele whaatama ia ai o se vaatele, o se aseta e yailo na tāua le tala whasoropito i New Zealand nei. O lea vaa ua whaingoino tui, ma o se vaa na whaonga ina i se tasi o tangata suesue suafa ya Kelly Thorlton. O se tasi ua ilonga i ananga luenga suesue ua tāua le Explorer, ma o se Treasure Hunter. O le nei vaa na taula i Waitangi Bridge i Paihia, ma ua whaalia le whanua noa tele o le ainga o Kelly, ai maise o tangata sila fia le aseta tāua i le mea ua tupu. Ta oi reporti mai suenga le mu o lo msalomia o se ngāioinga na whaia male loto i iai. Ma e maua o le ivas fulpasene o le waa, ua whaalenga ina. O le nei waa na whaatau watu le whaletua o Kelly Tarleton i le Tri-Oceans. Mana toe whaia i aini ngā luenga toe whaalelea, e avea lea ma se no whanga whaalea o onga. Po le vaenga wata o le Marine Education Centre, a o le nei ua whaatama ia le afi. O lo whaasolo nei suenga leo i le afuanga, o le nei whaalavilave. Mai tala mulmuli ua whaalia le fia o se li whai pisinisi Mount Roscoe i le matanga luenga o leo. Ona o le manatu mamafa i mata upu e alia e mai. O le ali o Faizan e ana le whale o loa o le Unique Mobile Shop. Na a fia lana whale o loa ina ua whaalenga ina ni au ngā oi e to a wha. Ma ave wha maalosi le o atu le lua se fulu afe tala New Zealand o mea tō tino le whale o loa. O nei mea tō tino e au fia ai masini computer po laptops, o MacBooks, ma telefoni taungata. O le atu ngalu o le nei a li e mafua mai le umi o se taimi o whaataritali i le o atu o se leo e tali lana wala au, e tu sama le mata upu. Whamatala e whaizano le mata upu na tūla i mai i le tū lua o pō maa o le asunga fua ma le aso lua. Aso lua sfurfito me o le masinan se mwai atu nei. Mana ia wala awina le ofiso leo i le awhatono le tu lai fitu i le malama e o le taia o le asolua. Ma le manatu o le avave o na tali atu malo le malo. Na tali ane le ofiso le anga i atu leo e awhalava le aso e le ai lava. Ma na toi whaafisota e whaisan le ofisa le tu lai tolu ma le tala na whaiai. E tāpena loa le whale o loa i mea na whaale anga ina ma le manatu o le anga i atu nisi. Peitai e uma le leila asolua e le i o atu lava se isi. Ai moli mau faizane uma aso tolu whaatoa ia i loa ane na asia e malo le malo lana whale o loa i le aso lua lava ua loka le whale o loa ua le ai fo i se isi o iai i le nofuanga. Ma ofisiling iai fo e le li whai pisi nisi le tonu ma le sa o ngā yoinga e whaatino ai e leo o lo lato pito la au. Ta ua e lea li o na whaano noanga i le lea mana ia le leo o sona taro sanga atu a o iai i taimi whainga tā. Mana i ta ua foi, e leo le taimi mua lea ua awhia ai lana whale o loa. E leo mai loa foi le luma na i o lana pisinisi. Ta luai le te leo se leni ua ngā oia. Whatu sa atu i mea tō tino ua whapenao na ave whaamalo se nei tangata. Ai mese o se leni ua whaalo e tōtutongi ai pāanga. E ana le tele o mea tō tino na avatu i lana pisinisi e whaale leia. A o le nei ua ngā oia e nei tangata. O tātou telefon nā mo le nei tu la whaaftai whaafonga mai. Tō whaasoifua. Baby, loraki! Hey, hey! Oh! Pongal mano le so no tau tua mai tai an le unwa e ni au ina tau tātou tala i vai panua i lau lava ngana swa ponga pa tane tu lai lua
Asa venga tana tau lo tu malu vela pa mawina I au ki lani vava ato le lava tu mau le lua se folo le maulunga no iai. Malolo manu le piapi sepuluh lima ia manu lu venga mga tai au pai mai lele tau mai tu mau fole au wao nisi vainga au ki lani la stopi. Vava ato suri vale mapon pana mga tai au ia malolo manu le piapi su tasi Ti munga a wao pasalo Antonia Sparade su lima le vela pa mawina ia malolo manu le fiafia fitu umkwa manu lua toi pata lopa isi o tato tuno I Samoa lau malu minute te ai le lua I Samoa ia le ua malu minute te ai le tu lai tasi I iau te ora nei o lo tu malu vela pa mawina tolu suru le maununga lo iai a mea lai manu I le tau lo pa upo ti munga wa solo lo awao nisi vaenga o Samoa I wana tua lau talo le malu lo pa mawina mai lo na maulano e lua su lima. Nisi vainga no tutua oi morsi fil maro tato tunu o lo pa manu mai ap no fantoa sa inga nai no tutua oi anga I la mua Wellingtone ea mai amelia o lai pa uti munga o lawa I kalai stete moro no tutua ai ea Marco Seida ra okuri kingi. Sa vainga na tala tau morsi fil maro tato tunu o ina ua tulai maritato taimi valu mara ap minuto wa te ane tunai tasi li tau tuare Radio Samoa su lima I vatoru a mo marato lo mara manu tato tunu ne vanga po o le Aoauli o ngā tono le vaiaso le sfaioni lua o lima toi pata lofa atu au kilani manu tutua ai o tunu o me mao pe lamo mafuta mai ai toi tau tuatu le Radio Samoa le Aoauli ma ponga mua mataitu ea le lama tau tua mo oese e pa e po se taimi o le Aoauli nisi o tato pasalungu pa pisinisi va vai po intanto pasi sidanga I fianga mana fanga ni ngalo e mo posi so tainga mana sui Radio Samoa mai Samoa pe amo se amno e le por si fia malo le tonu fa nga solonga fa msinonga ia o lo to fia fa antali tani ya por asa update mai Samoa ia talia mo le amno e le fingo fie pena ina e fianga ani mai yava mai da vai tanto tala mo le amno ia la to fa poga sai mo mai male nga fa no Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu fa fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Hei, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa ili wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua I le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na I o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, o le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le toto ngia, e ma whaifoia na whaile tui le baisilin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, I le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina I o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongu fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana I lunga le social media, Stop Sore Throats, bea siasi I lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. O mo mia se fsoswani I lau whaitau tusi, pole ingilisi. Wofo ina tunei I le life skills, po kalame o le intensive literacy, numeracy, and English language. Ele eise tutongi e fsoswani mo oi. E iai e mātou vasenga o le foundation skills level 1. E whai fua fo po kalame o le adult community education, ACE. E fsoswani le filifilina o se vasenga tala whiangai, mo rongo o langa a onga. Palau mai loa le o valu se lau, o lima lima, o valu se lau, o lima lima. Life skills made for life. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM.
glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Alo falava tatu watudu ya ile amatango le yaso te fifie fa filo yet oe ai mai se lava ya te tatu o so tai mai le nei por kalambe yaso te tasi ole a reto leola ole tu se tani elu fa fa petol se fulu olo ya il fa upunga fa pea o fa yane le tupu le ne pukanesa o fa peane ele o papelo ni tele ele nei na o faia ilo malosti tele lava e fai mafale o le malo ina ia vi ia ai lo umamalu. O le upu mo le aso le nei fa pea fa ai tete pe a fa ai ina oi. E in fasilia tangata fo ia tu stala na fasili le tamano ilonga lava le a faifi au Amerika ingo ia Dr. Shula, Robert Shula. Sa fasili ili tangata ono se faifi au ilonga fo ile ilo na fale sa ilonga tiwata sa ia so ia tele lava. Na fesiri la ia ile tangata fa pea Shula o le ase mea tasi lava e tatau ona fa aitete iai le kerisiano afet mai le tala le faifi au le o le fa aitete pe a fa ayaina o le fa ayaina ele ai se taimi e sili na faingofie ona fa aososoina ai i le tangata e tusa ma le taimi e mawalunga ilo na tūlanga ma whaaya ina ilo na tūlanga whateita inga peo angelu hule Lucifelo leo ta uana i o Satan le mata upe lua se furuvalo tu se Ezekielu e te whaitau ia i tala whai mai o le whaaya ina o ia ma le tūlanga ese o ia ona na tōwhia o ia le tua o ia o le ke rupi wha manu malu ona winga o le angelu winga ese lavalo na fainga ele fainga ele tua o Lucifelo i maa na whawai ese le matautia ma le aulilei e safi alualuai o ia iluma o le no whali o le tua o ia e fōlinga mai o se taivi inga i le tua o le mea lau tupu ona o le aulilei wa eva ia lua mea na paua ia Lucifelo o lona poto ma lona aulilei ia lela whai mai ua wa ai fo Lucifelo ia te ia ai ua le vai i le tua o le kele la o longa vai fo ia te ia na wha mawalunga wa eva ai tala whai mai na o wiloa lo wha mawalunga i le aso na whai ai oi wa wha mawalunga i lo poto ia ma lo la le wisdom and beauty ua wha mawalunga ua wha pea i fo i maletala Lucifelo eva ai le i le tala na whai mai ua manatu o ia e si itia lo na no whali e siri atu inga ua whaea inga le tua maku ele tua le tūlanga mawalunga ua vema mea ua fia siri ai ua fia pei o le tua le awhi mai o te si itia lo no whali ia tusa male no whali i o le tua ia le alanga kuni e se ilo le tua mapa o nga ua wha mawalunga ina ua whaea ina so whape na whaila i le tangata leo ne pukanesa le tupu te whaalunga so ola vai le nei tupu o le tupu i longo papelonia o le taiminga whaea ingai ua ma ua lunga le malo ma ua lunga lo na tūlanga na ave i le tua le miti o le miti nga ku iai e la pata iai e ne pukanesa i lo na wha mawalunga le langa wha makala e tani elu langa miki ma wha i kang elu o le miki o oe o le la autele le nga ku inga i lalo e o nga e le wha mawalalo e o nga e awhaina pa pei o se manu se tulo ia lela nga wha i e vai whai upes fulu e fai upuna lus fitu na faila i tani elu ina wo mo fa makala le miti male la pata inga na fai ai fa mai le pukanesa fa upe lus fitu ia e la foa ina ia wanga sala faile a miotonu ia ina ia ma ave esele a mio fa pio pe ma fai ai lava ona fa leva ina lo file mu ia po lo malo vinga na tala e umanga fai la pata inga tani elu na ave ile tua ya ne pukanesa ai o fa upe lus fuiva ele fa longo ne pukanesa fa mai tala ua mavae masina sfurudua kalu onga mawal pata inga mai le tua
ai le ise fa mo la lo ne pkanes mai ua fe alwa yo ye lunga longa mok ua tilo tu ya papelonia na ia fai mai lo le na tala ole ele papelonia tele ele nei le malo o fai malo o fai ma fale o fai e vi ia i lo mamaru nga umal tala na ne pkanes fai mai male tua ia ua tea oe male malo nga o fa ma wa lunga longa loto full stop lo malanga no fo inga lea na fa inai so le lui fo ila mo oil asl nei so se fa ina wo fa inai oil tua ya e fa tete a wow taimi e ke le fa keki ai e u ina e fa le tonu ai ole ki a fa ina oil tua ia mawalunga pea le vi inga ole tua ilo faaina le tua fa fitai te la patai matou o le ala ile fa mawala loina o le fa mawalunga o matou i taimi te faaina ai matou fa manuia lo watunu o no lo suafa Yesu amen. Yo mai le fale o le ni tato vi le tupu sili si Fofogamua everlasting praise in the football o le Aouli fa mai atua le tato proclame a reto leola Tpenena pasta la fael kopa mori fa maroma fa tai ilana au ona tpenena nei proclame a reto leola upo leola sulu yo tato vai
o le mamalama i o tātou wana. Whauponga po le nei programe lea soa tai au, pēr tātou lia i le alofa maleanga leo lo tātou atua. Taimi tu lai mai luas fu wala minute o te ele tu lai tasi tau tua le Radio Samoa su lima i batolu a mo se i ba. Ai po in tātou whaasisilanga i whia anga mana panga atu pātala batu e la tole apio pōlinga. Ia misia oe, ka pedo e wakasaulim kāna, me hanga ko. Suenga polo ye a masanga mana inga, mana o lava. O le sunga ia po ai po lo mai mo mai au kilangi ngi sila nia le na filinga Cameron ia mano lava fa tai ele li onai man wi mai so nga polo ia masanga yo o lo fale asu lo ko pai ka mingi au wangi ko pai asis o mafa ke KFC let's see terrors Hankins malainga ia seki musik e mo tino ia e sawa no ia kopo ia pero ima se manuka ia o le na ai foi anapela iten ia malainga lo teleatu le ngata lea io e Julius Lofi ia va vetai ia fa ia lo fatu Philip Billy ia o lo eva mai na ifia ranui o pe ranui West Auckland lo fatu Philip Billy malainga ma no lava le mapta mai e seta tanga moa malainga ia manuia foi le olin fo fang foi nga venga le neaso tina ia le nga opto muri kana fai lo fatu mo malainga le e tina mtu ia le nga opto muri mai Brisbane Australia ma fanfana o tau malu luma ko ka kia manuza mo ai ono alofa tele atu oe ia se mai se pesenga se kasi Waine kamai on makakangi po kamo ai ngarkai se maska ko pese sa eli po yenta to fasi silanga i fianga mara fanga aune ngalo e ere taimi so taimi po suya Radio Samoa fianga ni maiava mai na vai pa moa ele o pola va si fir pa nga solonga fa msinong ka ko fika kana ku ye Masih ulo to ano e au mama ai tu isia usamo ulenga ua fa solo atwa ne fa vai fa iu tau lewa ai ona ua e tamau ai na ile o na mana tama tanga ile sami ua so wale masa toe liu le pa au tanga ta ia ola male pia ole ia so wafa inga tale so i puanga Ano tama fau Inei mau tala ua salanau E ua tatoe oia sapa pau Ole malono tangata lau tele O tangata poi ile pale mene E langu mailo tato sai pau tele Pule aina mahatawa Tama ile sabi ua so ole rasa Toe liu le pao Tama ta ia ola male pia One ia so waka inga tane so i puama Ua tau lea i po isi mamanu Paata sina i leana tu sopa alau fala Ta e o le tamanu
Salamato sa ale papao Se manu io Samoa moa tairao Tumua kule aina manatawa Tama ile sabi ua so ole vasa Toe liu le pa'au tana Tangata ia ula male pia pia One ia soa whainga tale soi kuranga One ia soa whainga tale soi kuranga Lai tule mai luas, puruono mirute o na tāra le tulai lua tā lua, tau mina tātou tāla le tautua le whionga mata ia leulua ia li pēr tāle tulai lua, ia nga e toi lea whaatata noa tamo friends le tautua le Casa Pete Appliances, ia a tonu mō mai sota inga mai Samoa le sui o le radio Samoa le whionga anil mai yamba mai na mai tu Simon wha moe moe po ngā solo nei vai tau o le tausanga. Patala patu ia pale alii, popo alii, mano lama, tai lama pata mai o lepa, Malaysia, ea, mano lama, umanu lu, nisi o whasi silanga, ua tau nu mai. Di. O ne ngala sau lo minga o le tusi o le so ngā pati se ai ma lo minga o le vau pilipili. E mo ai paru penga o Samoa sifo tutu ila manoa o nisi o talatu o Samoa o la ngā upu o le mtapa yoian matai le whainga o whāna lame. Ea pe o whai ponga maliu le o siosi ngā o hainga psi le whainga o paolo si i whaaloalo whaalangingo e kāne sia ea ma le telo le ngana whaaloalo le o fitsfulta la le tau le tātou tusi whaan penga mo le silpia fitsfulta la. Nā reo pisa lapa o le Radio Samoa toro no ba toro Hope o Avenue i Manukau City e Mawai. Mo nisi pam talanga tala noi lau fonga fia o mata ofisa le o iwa lua no lua tsilima i watoro ni numera o iwa lua no lua tsilima i watoro ni numera pe tanga iane i le shop Radio Samoa.co.nz pa isa oka e o kungwa ya o iwa kane iwa kaya o nana pa isa oka ki liva kulo ia ngā rau sau whai ma karikari o lo filima. Mesta to pasitsilanga whale ngā pepe whalinga o tū ma nganu i le awa mara whaloalo e wala aua tuai whale la langa i le mamalo le atunu e awhio mai mole mawina lana whale ngā pepe i le whalinga o tū ma nganu. Sa moa i manurewa o le amanofo i lea e tātou tu whamanatu whaatasi ai le vai aso o le tuto tasi mana ngana sa moa i Aotearoa nei. O le nei tau mawhainga e ta iana lamba e le matua ia malana au se e papa ia malea onga sa moa le whale la langa i manurewa. O le asa wharaile le asa ono yuni poto le wha i le Aouli ai ti of ka kou a mata le apa le wha. No whanga masani Manurewa Sport Centre tasi wanu o Weymouth Road i Manurewa tātou wheloa ai fia. I le asto manuia soifua o sao tulangi o le tangaloa pe nina i whapo whatonsili o le whale langa culture and Education Centre e amalanga whanolo mangai pe fai marka o mafukanga aore pole le misi o karinga o sua le spansi silanga a inga whaitoi i mai ngā sant paitea ma tot whatolo WhatsApp mo i lau whapunga anga au le nei wha silanga e whasino tonu le maptanga alom tam whanau uma o le tātou a inga i whanitoi i vai ngā sat paitea. O loa lanam papa au i so se tu au ki la nei e whapeo le a whatonu uina la tātou wha moe i la stona i nei i le tu la sulu lua i le Aouli tālo tuai ma le whaaloalo tene. A whai e te tau mai i le a inga i whanitoi su mai, a whio mai, tātou maputa whatasi
I le aso wa atu paina, o le aso fitu, hono, lua oru lima, o le winga o le aso fitu, o le aso tona, sawa. Ia, o le masina ono, o ai, o iuni, apa tau sanga, no whanga, mo le silfia, ma putai, numera valu, line road, I wei mea, I manu rewa, mo nisi whamtalanga, wha mole mole, wha so tai le oru atasi, o waru wha, o iwa fitu vanu, o le oru atasi, o waru wha, o iwa fitu vanu, po le oru atasi, luono lua, iwa fitu, o toru, oru atasi, luono lua, iwa fitu, o toru, sai nia le nei pasi silanga asiata nu au sala ia ma sai ngā lau tafi sina panti le tai fono pa tai se ko ai po ia si po uma ia o si finito nisi na tanto fasi silanga o tau nu male ofisa ma nga fa lo le es vai asa mas mau sa mora tunu pele tam faila vai na ia to anto liorsa e pisi arsami upu e wharangata I whale, poto tau tai sila nati iama, pa moe moelo nganke siano, ma ngalo leo pe ngā benga, lofa te latu, ele fō launga maru le tunu mau whare, la masinga o whengai nei aso, ia, tai Yesu, o tau sai, nungo le ala, o whao ngā ina telefoni, ia, me se fō i o ngā luenga whai o le nei aso, ia, o e manu mea uma, e le whaatasi mai o lo tātou tua, ai manuia lama po fanga nei aso nispa wanga at au nga wenga ia ele lama le alu mar fia au ke alu moro ka make alu moro fia ese va venga moro sifi ai alu le maka koso ako au moro ke wale yo ko sa kwa la vese ala ngora wala vani pa ponga le tenu o le nga Pala pasinga ya lo fatu ma lo lava Karen Mulpola ma lo lava pale li popoli mai la to lava ma putamai ya ole na lo fa tele atu io e ai pe mai arte ma e o e atu lo le vasa ka lo fa
the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o Aola Pinana, mau pelo litio. I le Radio Samoa tasili mai utolu amo. Anatua lele tio tasili mai matonu amo. Sia ufana we beila ba utinau na le fe o so la ba ai ma tu pala fia sei vai wa buka le ai na u mai le o ise u buka sa le la ba ma le lo kinga u ma le fia fia ba a fai me ai o ke le ai ku ia o ke asumai ile mama ole ala o ke fiu era o ke le no pega ke aka foi mai le fane tu lo ka o foi na o ai o makano fai fa pe o fia ko funge ma piuki se suma o sini ona fa uma o so mai fa fura i no fa ko ile muka tau chama se na ele o se polonga saulo ka fa ko fa o malo fia fa ya va se kupe se kana Marie maya o sunga ole ko mulenga ole a o foi kwa mala o kala lenga e fai ro kama ele ku pusa uma fai ava sa o ko silava male fa ama o ya ba ai o mo ki na ole o mai ai uma mia ele o se ai suma vai se suma o sini o fa uma o solo poco ma waluma koe o vai fo i mare suka e jam chama senga ele o se polonga saulo ka fa go fa o malo fia fa ya va se suma o sini o fa uma o solo poco ma waluma koe o vai fo i mare suka e jam chama senga ele o se polonga saulo ka fa go fa o malo fia fa ya va se suma o sini o fa uma o solo poco ma waluma koe o vai fo i mare suka e jam chama senga ele o se polonga saulo ka Oi,
manatu Fia siri Na e pupula Tere isau Moe ini Na le fai macha Ole ni mea Laulo umachiva Fa apea Vale valea Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. As a barrow in the marketplace, Molly is a singer in the band. That's my sister Molly, girl, I like your face. And Molly sees this as she's taking him by hand. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. This one takes a trolley to a jewelry store, buys a 20-karat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her she begins to sing. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, ooh, yeah. La 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 la, life goes on. In a couple of years they have built their home, sweet home. With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she's still swinging with the band. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, ooh yeah. La 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 la, life goes on. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly sees this as she's taking him by hand. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. Yo se pong mania kau poi chukun Sam chukun o plada tami tu lai mai tolu minute ona ta lea o le tu lai lua ta lua wina ta tu tala I vai fanua tau tua whenga lulua e li yo e pea tane tu lai lua whanga so leo tato por klame se pa e po stay mana fiapi ya lo tani alama pe mo se sui o le tato Radio Samoa mai Samoa ia e pe ona silfiai ia le pionga le mai ama mai na vai pe at semana pa mo pa le apa lua por tol ya mo ia mo ho le stala
pe ona sin fir maro tato no fa nga so longa pa sinonga lo fa nga solo Samoa tom po ye mos update my Samoa pa talvati ya pala pasinga mala inga Karen Mulipola fa tai aloha maroto tasi mai wai pau ia wai ele ona ia le ke pakalo mai ai maroto tasi lo fat ia le se le okile kangi mai ia asui konnichiwa asui la pa marol por kamea pa tai tu la e pala so yo America le o so mai o taito le radio Samoa le pa mole asu bo asui Lori Larry Ariel malainga lo fatu mai musika ia seki kako ia fa nga mai pe mai musika vole fa nga yoi mai ia tino tono moto malawa o malu lu ke kako talapati ya Sofia Kurene ia mano lava Juna Aoauli ia mano lava o lo maputa mai press pena stadia ia mai lato umalava setu Moa ia ko pai ia son ngana Samoa ia nga ano lava pa tai ole tato ngana lo fa tawinga neve yaso ia pa tai le tuol fai fo i New Zealand no tono a onga o lo anu fa per tani ane o ia ngana Samoa pa tawinga tato neve yaso pe umona stona ia le na ia malu lo sa fo lau langi ma ia malu lo sa fo lau lang ma ia mana ngana Samoa na tato ele fa sai ngako ele kimingi sole ele so kwa ko kana le ka ko ngolo se ko me kasi ai When you shake the radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Fatalo fato se fa opo ponga le nei o tatou tala fomo le nei tu la mai lo Radio Samoa. I tala o tomua, ele o malo lo le tu ina mai peo fa utuanga malapta inga le official va ai tau mo New Zealand i winga lo wao le tau a o anga i mali atu le atu nuu i le vai tau malulu. E o atu le luas futasi fa utuanga malapta inga wa tu ina mai le official va ai tau mo le atu nuu atoa. I ti munga mamafa fa apea matangi marolosi le ngata i leo le mamafa ai o le kiona o le apa u. Wa mai tau ina fo ilo longa fa apea wila mawhait stili e ono iai mo i tu matua au te roa. O lo o iai nisi o i tu o le atu nuu, wa iai i lalo vava inga lanu moli. O lono winga, o lo o iai se tu langa ma ale ale, ona o le laulau wa tele o le tau. E pei ona iai fa i tu o Tasman, Marlborough, ma Nelson i fa i tu saute le atu nuu. A o i tu mātu o lo o awhiai, Tauranaki maunga, Northern Taihape, Taupo, ma le Tararua Rangers. Ua whamawina e o atu i le lua se lau lua se fulu milimita le te tele o timunga, o le awa aia le fase fulu milimita e mauaita tonu o le itu la. Ua vavalo fo i le maalosi o le pauai o le kiona i whaitu o Canterbury, mai ono o atu lava i le tolu se lau mita le maulunga o le kiona i pau. O matangi malolosi o lo valo ia fo i mo i tu o Wellingtone, au kilani nei o Northland Mataranaki. O lo o faa waupea o na mata i tu wina Nelson, talu mai lava tu langa pangatia na awhiai lea fai tu i lo longa, ma o lo mai ta wina le sila tuto o vaenga fisoswani mua i vai tafe. Wa lata nei le tolu tau sanga o se faa lavlave mtautia na tula i mai fai tu o Kaikoura, a o leo faa to a maua mai le atoanga o se ilo ilonga, mai le pule o maliu i le mafua anga na malili waini tangata se to o lima. Mo le sila fia o lea faa lave faa mawina, sa alu se mai moanga anisi o tangata e to o se fulu maletasi. O le mea na tula i mai wa a fia le vaa, ina ua taia i se tahfola, na faa le angaina le vaa mai wai lava ina ngoto. O le to ono i la tona mawhai o na sao ese mai le vaa ma a auanga i ese mai le no whanga na ngoto ai le vaa, a o le toa lima na le mawhai o na o ese, tali tonu sa le aise awala e whaasau ina mai ai la tou. Talu aile a fio le vaa na liki ai le pinisini, o ina na tulai mai ai loa le mala,
ina ua sasao le kasa o ona ma mavnawa ina i lātou na afia. Ua whaamaonia mai le pule o maliu po le coroner e le i whaapea na mali lemo e na mali liu, pe itai na mali liu ono o le kasa o ono o le penisini na o lātou manawa ina. Whaalea foi le komisio suenga le transport accident na iai se whaalea tonu i le pamu penisini o le waa. Na whaailoa foi o lātou wātunga lunga. E tu sai ma le whaatuwai o na tali atu o le fisosoani mua. Ona o se whaalea tonu na mawai a wala o fisota inga po le 111 dispatch system. Aiwe ini whaalea tonu na whaalea i suenga mai loilonga e le o iai se isi po o se ofiso molia i le nei mata upu. O e na mali liu il whaalawlawe o Catherine Margaret Haddock, onos fu 5 tausanga, Susan Jane Cade, onos fu 3 tausanga mai Lower Hutt, Diana Ruby Stewart, onos fu 8 tausanga le matua, Peter Charles Hockley, fitus fu 1 tausanga le matua, ma Maureen Pierre, fitus fu 5 tausanga mai kalaisi tete. Iniso tala, ua lipotia mai nele whaatama i ai o se vaatele, o se aseta e yailo na tāua le tala whasoropito i New Zealand nei. O lea vaa ua whaingoa ino tui, ma o se vaa na whao ngā ina i se tasi o tangata sue suafa ya Kelly Thornton. O se tasi ua ilonga i ananga luenga sue ua tāua le Explorer, ma o se Treasure Hunter. O le nei vaa na taula i Waitangi Bridge i Paihia, ma ua whaalia le whanua noa tele o le ainga o Kelly, ai maise o tangata sila fia le aseta tāua i le mea ua tupu. Ta oi reporti mai suenga le mu o lo msalomia o se ngāioinga na whaia male loto i ai. Ma e maua o le ivas 10% o le waa, ua whaalenga ina. O le nei waa na whaatau watu le whaletua o Kelly Tarleton i le Tri-Oceans. Mana toe whaia i ai ni ngā luenga toe whaalelea, e avea lea ma se no whanga whaalea o onga. Po le vaenga wata o le Marine Education Centre, a o le nei ua whaatama ia le afi. O lo whaasolo nei suenga leo i le afuanga, o le nei whaalavilavi. Mai tala mulmuli ua whaalia le fia o se li whai pisinisi Mount Roscoe i le matanga luenga o leo. Ona o le manatu mamafa i mata upu e alia e mai. O le ali o Faizan e ana le whale o loa o le Unique Mobile Shop. Na a fia lona whale o loa ina ua whaalenga ina ni au ngā oi e to a wha. Ma ave wha maalosi le o atu le lua se fulu afe ta la New Zealand o mea tō tino le whale o loa. O nei mea tō tino e au fia ai masini computer po laptops, o MacBooks, ma telefoni taungata. O le atu ngalu o le nei a li e mafua mai le umi o se taimi o whaataritali i le o atu o se leo e tali lana wala au, e tu sama le mata upu. Whamatala e Faizano le mata upu na tūla i mai i le tū lua o pō maa o le asunga fua ma le aso lua. Aso lua sfurfito me o le masinan se mwai atu nei. Mana ia wala awina le ofiso leo i le afa tono le tu lai fitu i le malama e o le taia o le asolua. Ma le manatu o le avave o natali atu malo le malo. Natali ane le ofiso le anga i atu leo e afa lava le aso e le ai lava. Mana toi whaafisota e Faizan le ofisa le tu lai tolu ma le tala na whaiai e tāpena loa le whale o loa i mea na whaaleanga ina ma le manatu o le anga i atu nisi. Peitai e uma le leila asolua e le i o atu lava se isi. Ai moli mau Faizane uma aso tolu whaatua ia i loa ane na ahasia e malo le malo lana whale o loa i le aso lua lava ua loka le whale o loa ua le ai fo i se isi o iai i le nofuanga. Ma ofisiling iai fo e le li whai pisi nisi le tonu ma le sa o ngā yoinga e whaatino ai leo o lo lato pito la au. Ta ua e lea li o na whaano noanga i le lea mana ia le leo o sona taro sanga atu a o iai i taimi whaingata. Mana i ta ua foi, e leo le taimi mua lea ua awhia ai lana whale o loa. E leo mai loa foi le luma na i o lana pisinisi. Ta luai le te leo se leni ua ngā oia. Whatu sa atu i mea tō tino ua whapenao na ave whaamalo se nei tangata. Ai meise o se leni ua whaalo e tōtatongi ai pāanga. E ana le tele o mea tō tino na avatu i lana pisinisi e whaale leia. A o le nei ua ngā oia e nei tangata. O tātou telefon nā mo le nei tu la whaaftai whaafonga mai. Tō whaasoifua. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Afia maua sosa Omega ka Iana lowi ngoa Omega ka Sabale tau mofie Omega ka Fili mai loile Omega ka Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua.
Susu mai manu kaune Omega Cast Umalole keisile Omega Cast E ai se isi o le tau ainga e whaapea sana leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale i ma le tale maasani e tau fia ai lātou mai le whai o lātou mea maasani ai. E tatau o na lātou e whai suenga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa i le fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Sunga o whenga whakao e lo kawa le fō maunga Max Ila. Senga o ka amilo e au kilani. Mo koe foi mai lava i o tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pau kawa. A o le me Pico City. E ngā le lua lima ka aladwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te moa i ta'awale ma pau tau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta'awale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness i le na o le se fulu tala pia i wha i loa i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pau ta'awale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Hey, hey! Talo Samoa, Aoauli nei o Samoa, Aoauli sui ale ngila o le kio. Eva mai ina se fulu lima iwa kolu. Radio Samoa, Bevela a.
laenga fa tai seu do polonga yo sang polonga umun pa banga ro ta so ya ya ma no la ma ro le tsuru pa pong mai ya me so to tu ale radio Samoa pa tai lo tu te li no pa ta wa I mo to ma lo ya me se ba mai pe tanga ia nei pa po lo fa lama ba ni pa ia le tsuru ya o ma pa ti munga pa le tonu le tau ya na ya pa auto tanga roto pa pa o lungo le wala tanga I ma lama I lungo le wala to tai Yesu yo to sa pa to no ina me o nga ia le mano le tonu ya me se pikino night ya lom pa nau pa ta si le tua ya le pa si mai ia le sunga ya prince pensil fia le to tua le casa pets and appliances was it feel mano charge to no Prince, how are you in this sort of weather, my man? What all about? Talofa lava uso, talofa lava malo so ifua Samoa. Wama yo uso. Yeah, I'm very cold at the moment. I'm freezing. I'm feeling it. I just about leave the studio and I go home and put the heater on. I think you need to go to Samoa also. Yeah, because, I think I should say it in the first, when I met you in the first time, and we was talking about the paradise, the paradise. It doesn't matter wherever you are in the world, always homesick. You think about the land and the way you grew up in Pacific Island or the paradise. Oh well, I'm still waiting when you call me the next your holiday. Please call brother, me. When you know how the things are in New Zealand. When you stuck somewhere, there's so many far love here. That's a life. Don't worry about it. Don't worry about it. Just relax. Just relax. Yeah, of course. Every time. As you said, too many far love it. What's the answer for that? Too much pressure. It's no good for your heart. No answer. Just stay calm, relax, and pray to Lord. That's the one. That's only the answer. Just relax. That's the only Otherwise, you're in trouble or you collapse. And yes, what's beyond that? Of course. Anyway, nice to hear your beautiful voice on the on Radio Samoa and this afternoon in the middle of the week. In the middle of the week, in the 6 months of the 2025. Wow! Of course. What a time is flying, Time is flying. Time is flying, also. Yeah. Well, business. The first one, Prince. Yep. So thank you for first of all also having me on the show, and I'm really grateful to our Radio Samoa listeners, and the customers who always come and support us like a family. So very, very, very much thankful to everyone. I'll start with my first special for this week. So it's a hot special for Radio Samoa listeners. So we have got a iPhone special and the Samsung phone special. So it's the iPhone 16 or you can get the Samsung S25. Both are the latest phones and the price is only $17 per week. $17 per week. You can get any of the phones. And we can also put you the Samoan Bible to Sipaya on any of the phone. And when you mention Radio Samoa, that you hear the conversation with Taito and Prince will give you the Mea Alofa as well. Thank you, Prince. Napa pangol marole tunu le mo lanto special mo na le tanto iPhone nas Rono Samsung. Mas po ipe ona e pa ponga mai ya pa pe te mention mai le talanoa Prince matai toi lungo le Radio Samoa e mo po sa me anofa le payments le per week only $17. Wow, $17 per week. That's very cheap. Thanks, Prince. And number 2. Lona Lua Fapitoa. So it's the dining suite and the lounge suite combo. So it's a combo deal in one price for your living area, for your lounge suite. So you can get a brand new lounge suite and the dining suite. So it's the fabric or the leather lounge suite, which comes in 3 settings. So it's a Nofua Tolu, Nofua Lua, Nofua Tasi. So 6-seater lounge suite in different colors and comes with a 7-piece dining table, 6 chairs and the table, and the price is
only $29 per week. Lua iwa tala waiyaso for the lounge suite, so and the dining suite. So one price for both the items in the combo and the package deal. And when you mention Radio Samoa, you will also get the Mea Alofa. Thanks, Prince. Now, Papa Malu Letanu, that's Pap Joel on the Lua. Yo, that's on 4 hours. Silvia, South Leyai, the man all Loai, or the Lua, Tolu, Tassi, yeah, by putting it and no to initiate to Langia, my no fire in a sitting room, Manaya, a relax in a Yampangarangalo Nissimeo, no Popoli Elma for Pang, Yana Luz Fluibatana, now the Luas Fluibatana, Ileba Yaso, yeah, Matang of Fear, I'm a Nino Mea Uma. Ona wa silfia uma matul tato over se lautal noia prince awne ngati fatwa bai se silangona ai pa ani luma te molo fia te anga moto malawa molo fia mai a prince ya mai se ya ai tano fo tau tino ya olena ai pa fonga mai ma wa tau tu a Radio Samoa ya prince ma tai tu longo winga mo fo sa ko mai me alofa. And the number 3, yeah, no for tolu, it's a TV Villa special, so it's the big screen, 75. Tikulima inisi male smart TV, Ata my TV. And the TV has already the free view, so you don't need to buy anything separate to watch the TV. You got everything in there. And of course, and you can connect to the Wi-Fi, you can watch the YouTube, so many videos from Samoa, you can connect to the Facebook, any live conference happening through the Facebook, you can watch all of that on the big screen TV. And we can also program you the Samoan Bible if you want that on your TV. The price is very affordable, only $26 per week. $26 per week, and it's for the 75-inch smart TV. Fikulima male inisi, and when you mention Radio Samoa, we will also give you the free Bluetooth karaoke speaker which comes with the mic. Tai Prince, now Papa Malu Letanu mai o le Fabito Vela TV Hot Special. O le tato smart TV na fitsu lima inisi longo winga pe ya wa mai moi tai Eden Park. E lau te leo le tato screen leo le TV lea. Ya mai se so se to inga pa o ngā te pa o ngā inai na o e silfia mo o mai lama to inga mea mai se o le sao loto ai o tato tūlanga ya pai foi. E ua e rua ngano no kuspa ia ia ke pa nga ngai lamar kai minga pa nga no telefoni mo mo tuspa ia ia nei lamar ka ua lo kuspa ia mo ke fongi lena lua se fulu ono, it's only $26 per week. Lua se fulu ono tala e ngano ia mention ai Prince mataito lena tanto maputa i lungo pe am ngano e tau tu le Radio Samoa ia na mo fo ilea si auto mai me alofa mai Prince. And final one, Prince. Yeah, fourth special also, it's a Moinga special. So we have got a sleep well king size bed. So it's a king size bed on special with the mattress and comes with the tall boy lepusaisa. The price is only $13 per week. $13 per week. Can you imagine also you are getting a king size bed, Moinga, with the tall boy. So very good combo deal and a very affordable price. And the package deal only for Sifulu Tolutala Malewa Yasso. Here pap tau murmuri na lon whana mai le tautua le casa beds and appliances. Le sunga Prince o yala manai pule kampanina se mo baturi to atosi o Tahuma West Auckland Henderson. Ia o le moenga le na wa e silfia. Ia ana sultolu tala king size bed. Ia e ke malo lo file mua. Ia maluta oto le nei e ke ka oko ke le mo ke ke. Ia e ke malo lo ia mo e malo lo file mo. Ia wane ngano. Wane ngano tala noa le sa tala noa Prince mataito ilunga o le tautua le Radio Samoa. Ia na mo po ilea o sau mea lofa. Ia mai le tautua le sunga Prince. And final one, is looking for the address and 0800 and our phone number before you run away, yes, Prince. Brother, of course, brother. So we have 2 stores. You can come to the store or we can help you online. So in Otahuhu, the store address is Fafikufa, Great South Road, Otahuhu, which is near the KFC, Kentucky. And in Henderson, it's 379 Great North Road, Henderson, which is across to the BNZ Bank, and you can park your car at the back of the store.
opening timings is Monday to Friday, 9 to 5:30 p.m. And on Saturday, it's 10 to 4 p.m. And the toll-free number for you can contact us on Owaselau Lua 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 Lima Fa Walu 0800-222-548. And you can also contact us on our Facebook pages. So you can have all the promotions, all the lot of various combos on the Facebook. You can watch and you can message us as well if you have any questions there. And the Facebook page for Otahu store, that's for the South Auckland customers, is Casa Beds and Appliances Otahuhu, and for the Henderson is Casa Beds and Appliances Henderson. Thank you so much, Prince. Always appreciated your time here. Look forward to hear from you guys next week. And have a great afternoon, Prince. Thanks again. Thank you. Fafetai uso, fafetai telelawa, fafetai for your alofa and your love and everything, Yeah, sekia Samoa, to fa soifua Samoa. Fa soifua, Prince. Ja, sunga Prince, ole pule le nanga le Casa Beds and Appliances, e lelo tano le over se lau lua lima fa malu. O le over se lau lua lima fa manu. Ia, tala noe tunanga uma pe te anga le whapi tu wha Great South Road i o tau. Ia, po te anga atu i West Auckland, le tolu pitu iwa Great North Road. Mana tua ese, po le mix up e tātou e o anga i whia. Pai mai se ole awala le kasi. Nei ese Great South Road o tau le na, le whapi tu wha. Ka ulola ia Great North Road linga ki aluanga I West Auckland Henderson tolu pituiva ia mawela tau au nisi me pia selfia tili wala ule over se lau lua lima fa manu over se lau lua lima fa manu malanga fa walo ole tabilo tra mai lua so lima mara afa minute leo te aile tu lai lua tau tu le Radio Samoa su lima iwa tolu a mo ia ta tono o nuia lava malu ta tu no ta tono na wai pamfor pale a onga tu lo Samoa tu no pele ma tu uma lava ia fa ngalo le malu lu male le lava ia ai alu e tu o fa po pe kimu pe a e ko e mo wale na ile lu mana i lo fia ngalo ai leo ti ngam pa inta malu lu male la ina leo ia lo on sai na o ke pala wa le time ia te pala ai mai la ngona lo le ba e musu lo ia timinga o ka kana le fai ko ki apolo ai manuia nga ia tu piki na te maiti ia la to saunia tu mo tu o la to o nga le nei aso ia lo fa te la tu malo ta to no io o le nga ia ni Matau olau manam dia Dia yo no le tau si ai no matu le fa pungai Nai tau to mai ai u si la uva ai Le tui pala lava u ife au le tele o taimi Fafau tuangane mati e pasi O te moile po mali O ulo I mata O beite o lingata e fasia ai pupula o na mata E leo amo se fai vali e fuma se leo leo Se fai tanga mea ma se fulu culo E leo se tama se manu Uai fai fa pea iau Le tando atu I kokolina
mai sunga ola uma. Side
Se po mani o puni ala pa le lei oi o ke le pa pe oi le ua to e lua su pa minute ia ona tano le tu lai tolu tan tolu pa pon manu le tonu tanto tala I vai fanua o lo talia pe ia mau mai pele nofo oi te tono lo fie mo la o tole update mai Samoa pe ona le Aoauli se fil malo tanto tonu fa nga solongo fa msinongo lo pa yesi o to tonu I to tono si o tato tonu ia lo to fie mo se tala ia mama kupo ia ala o tampo ya tu lava le tau tua le Radio Samoa ia la lama tani mai le su Radio Samoa ku kiki a mai ani spiko ia le pionga ani mai ama mai na mai ia molo ia tu fa pon po le ai sau no mai le pionga ani mai ama tu langa ro panga solo ai mor se pia a ko sa ni ngar pa fonga ia maua pia pa makala o yo ma po ponga ora ke kai ora pe margus baia ai kai o ke anga sana wai vai le manga yo ko ro ko mar kamanga mai ai kai o ke anga sana ia pa senga la e pola le wingonga yo ai fia manga ko ata tu ile tu sole ora mo ko ma fana ora so fo ma ta to vola ia wai le ase si tu sa mar pa masinonga mi tono lo ta to tu na ta talo ta to wala ma tu langa ia pa ia la toni fai unga pa tasi mane nganga pa io le tu ina ia ta to moa le mi tono lo sa ili pe pia tau sanga sa ili mai le mi tono to sa no iai pe te lai iai ia pa pena ia le ta to ta dia mai la malu pe ma un stemi ia pa pena ona tani mai le tu ia ulamba o tu langa wo ia malo samo tato te le pa no mai fa fin ngalo le tu au ia la tu au ia tato pa wa tato fia au ni ngalo la talong pa tai le tu ono le manatu mai ia tato a ori tanga to manatu mai le tu ka kia ele yang sala no na pero isu ke riso ana o lunga sa to ai vai na le lo fa e se ka so po ya lu lunga sa to lo manga no singa kwa le fa ia ya le alo pele to ta se le to no o lunga sa to lo lana nga venga no o lo ti le ngano ya to ta to uma to pe ngano mo ta to le la se me ta to te fa ma sino so lo ya mai ta tu I ta mai ya a wal me relax le ngo pa ka nge prince ngale relax e ko nga ka pa penge ya alna o ngana sa mo le ka ke mi e ka ko pia io e malu lo sa po lau I lang ma va fa ia fa mana tu ia malu lo sa po lau lang ma no vina ia manuia me o io manilo lo sa ia mai po lau ta to ele manuia mai le tu ia lo fa te le tu mo malo le tano mo la ta po inga ai se la tu asin sina la to le tano la fenga venga to fi fam nia le tu nia po le nei Aoauli po le fia le nga tono le veas la singo le nei so ya Aoauli tia me o mo le lo po le ni pa ta batu yu tita mo silma ainga ma no lava pena po ya New Zealand a muni ya le nga leo aina Kipens Kereti o lo mafuta mai Samoa ia ole mawat po pele fio anga Kipens Kereti male ainga ia lo fatu mo to se o tato no pena fo ia lenga to tunga ia mano la male mai lenesia ano pa pe ia mel pongi po senior stadia lenesia mano la map to mai fa tai so fa tasi ia mo rin tu pele ia alo pa te latu mano o lo eva mai ngai I West Valley, Utah, I America. Ja, tanto Tania. Pe mosta dom normal suda Radio Samoa. Ya la pena po to va ponga ia. Yo tano pe yo la maso ma rosa pa e o mai o me ai. Said
si fale olo Le taimire a ole a fa ama vai ai ai Ona o se tasi e malanga moni sila Ainga o malingi noi mata Aole tina uatani tautala Sole ailonga ata totoi keino ai Ua pei oi o se tangata e maranga lelangi Taimire a ua siri ona whaingata Me pase se ua wala uina Whaamava e loa ua lata i le itura E tu ua i Samoa moni usila Ainga o malingi noi mata Aole tina uatani tautala Sole ailonga ata totoi feino ai Ua pei ai o se tangata e malanga lelangi Taimire a o savavali le vaalele Onoi mata uale mafayona tete He mavaenga talika mayona tana O folinga elena no aturava Ainga o malingi noi mata Aole tina uatani tautala Sole ailonga ata totoi feino ai Ua pei oi o se tangata e malanga lelangi Ainga o malingi noi mata Aole tina uatani tautala Sole ailonga ata totoi feino ai Ua pei oi o se tangata e malanga lelangi We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Mai itu pevaya sokuma Fa'alala maya otaulanga Fa'ayolea Nalabu ko ile tu pelevaya solea Isao nga tu peta ia pe ole palesa Pela ikua itu pela al oni usila Ole lava Mana yala watamai waka ailoa Ai pata ko iyo matua Na matuta pai ai lena poala
so mai e au matua ai le ma fau fau o i le matana na ta fa ai poi pole ai o se mea ka i le mama te le ma fau fau o i lo walo au mai ai oi ni usila anu fakte ne fai ma polo nga oi saloa na esila pia lava olo umativa etele yalu atu lava ise pomisa solo tu lava i tua i lo que faiava o te fo i la ua una ni i la utama i au le fa kusi tau le la ngona malau fa sa me tau le masala lo ai fa kasa Dia ina paina ka o me fa pena se ia la lo faia se saia o me fa ia salino ua falasia ei vai masua le toe maua Ei puai I masua ele toe maua Alo fa Samoa Aoauli nei o kasutialu Aua sui alingila o le kio Aeva eva mai le se furu lima iwa kolu Amo Radio Samoa Vevela Esse
me kupu. Io lewa. Tolai matatu taiwi tolu binu te ona tāna ni tulai tolu o na tātou tala I vai whanua ngan pere tānia. Lo tānia pēr sui o Radio Samoa pēr ngani mai ama mai na mai. Patara watu ia Aaron Sela. Ma le whatua manu whalo I mangele. Ia leo mau atu lene si a alo mau tamai Howick. Ea, whakuranga, langa tōtunga, mānola wa whaptai, Robert Peterson, ea, mānola wa maputa mai, sunga le whapengainga, ea, Mikaele, tau pinou, ea, alo maputa mai, I le pianga le tongo, ea, mānola wa whaptai, lau sunga le whapengainga, maputa mai, alo pitane atu, mo tō Samoa, nia pot ngan, benga le tua, tū taima, tana lupe mai ainga ia mano pa tai ia mano lua ia le makoko ole na sina deo male ainga me so isi to atina ia no salia pa li ia lo atu maki le atu lupe ia mano lo maputa mai taniden ia makora isa maki ia ol pole mangena madu kamo ia papena fo ia tinaya ta ele tole pai li pele lo maputa mai ia Australia mano lama ia seki musika Lori Perry Ariel ia lo fatu ia kimwa o tarana ko kimwa kai meuma ia lo fatu mano lama le mai le oso ia ala fo ia ta ele tole pai li ia mano lama pa tai lewa to nai se ko ne on tsana le tu lai to ia se va vai po pe ho I tanto tala I vai fanua ia la to umala ma puta mai lunga le apia po linga lunga le YouTube channel lofa te le atu au kilani mano tu to o malo le tunu pa pe po ia tunu e mau ia pa ma no la vale va mai pa tai lo to tali ai no lo fa ta vai mau to mlawa ta o yo ma to loto sa mola ta po ingo fai vai ta po ia e manulia lofa te le atu da to ta to tunu mana ta to fo longa leo afar tau sanga lo tātou iai I lea lofa mananga leo lo tātou atua leo so tātou e mea tonu e lo tātou poto pos manosi fa maoni lea lofa o lea tua ia tātou lea labo tau au mai tātou e o mani nei tū la fia ia mano fola mara le tunu familia lea tua fa tai a mo sese stawas mna inga ia lo patu televise mata bau le mapa lea le tu ia lo fatu manu niva mo sala upolu ia mano lava sina leo se on tu atina ia lo salia pa li sina ia mano lava ta tonu lava le tu lai tolu smela lava ponsa mo tatu tana I vai fanua. In this update, the Prime Minister's reiterating the government won't sell off state assets before the 2026 election as it puts state-owned companies in the hot seat. Letters to them from Minister Simeon Brown have pushed the importance of profitability. Cabinet Minister Brooke Van Velden's asked why the government even owns a postal company. Chris Luxon says he expects performance out of them. We wouldn't undertake asset sales in this 3-year period because essentially we need to focus on getting the fundamentals fixed and sorted and right. CCTV footage is being shown at the inquest into an Auckland terror attacker's death. Police shot Ahmed Samsudeen in September 2021 after he stabbed 6 people in New Lynn Countdown. Video shows the 35-year-old boarding a train at Glen Eden, getting off at New Lynn and then heading to the supermarket. Detective Jason McIntosh says they didn't follow Samsudeen into Countdown because he was a regular shopper and the exits were covered. He says it wasn't considered a highly populated area that would attract an attack. An All Blacks reaction after the death of a teenager in a run-it-straight tackling game has been labelled concerning. Ari Savia says he played it with his brother Julian, nicknamed the Bus, and it made him the player he is today. 19-year-old Ryan Satterthwaite died in Palmerston North after suffering a brain injury playing the game. Labour Police spokesperson Ginny Anderson says for people not built like a bus, the game can be fatal. People warning not to do this and it was dangerous and it wasn't a good idea, and then the next was that someone had lost their life.
Migration's shifting New Zealand's population to new heights. Stats NZ data shows over 700,000 more people will call the country home by 2040, for a total population topping 6 million. 2/3 of growth will come from international migration and the remainder from births outstripping deaths. That's news. In sport, Ryan Fox is content with his call to bypass US Open qualifying, despite his berth in the year's third men's golf major still not being secure. He opted against playing in one of 13 final qualifiers, where hopefuls play 36 holes in a day to try and claim a handful of spots. A chance for David Nika to make a statement in his return to the boxing ring. He'll face Nick Charalampos in Sydney in July. His only stoppage defeat came due to a knee injury. Nika's promoter David Higgins says that presents a difficult task. He's never been stopped by a punch properly. So if David could stop him by TKO or knockout, that makes a big statement. He's technically good. He's a good boxer, good chin. So it'll be a good challenge for David. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. E ai se isi o le tau ainga e whaapea sana leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale i ma le tale maasani e tau fia i lātou mai le whai o lātou mea maasani ai. E tatau na lātou e whai suenga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa i le fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. O mana o mie oe po se isi lo a inga se fisosoani tau whi malanga inga mo New Zealand. I mata au po pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata upu tau whi malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane le matou Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Lima biru tu betul le tulai tolu na fa pon maro le tolu ta tu tana I vai fanua ngan Britania fa wau ta tu proclame se pa ya la mane tulai fa ya ta tonu lava se taimi la mo mai se no ya tonu tolu mai ya penga ya le ya tau e ma mo se no Samoa ya lo tania pe lo pisi lava Samoa ya mes pole penga ni mai ya va mai na vai ya mo tu penga la tu pa ta se fo ya Pai ungo whamsinonga I le whaingo fie, tātou manatua fo I lātou le tano, ia ma tātou mou pēr le fia, ia ma le on sa ia I pēo tulanga o loo whea ngai e fo I si o tātou tunu o Samoa, ia mai se o le malo Samoa, manatua taliu e whai ngā pānota, saimi o I lumo si le fia le atua mea oma, tātou ta tālo I le li e fili a ia, pela mano whai atu, tātou te le fili o ia fili mai tātou, si le fia le li o tō pilangara mo tātou loto, tangata malana whai, le se me lilo si le whanga le atua, e manuela ngā solonga, la se tali a mai tātou te mo mia, e ana langa sa ili la mio tonu, ia pangalea, ia, si le fia le atua le umai, le stala pe ye tu atu I le atua, la lava stulanga lo e wha pofonga I le whaingo o whamsinonga, a mata manava yaso, o mineva yaso, ia one tu pesili ai o tō pinangaro, e le whatonu ina I taito e sā, maro le atano, ai walwasia au le la, au bane lau whaponga anga Samoa, tō wha ma le moena ina, o le whaonga ina po ngana I lunga o le, o penga te pailangi, e pela mano pe atu, o lau lava ngana whamsino ai o e le atua, e leo se whapia mi o tono ses, ia wa a tātou ora tu sepa, ia manino mea on tātou fia lea, lea ia se ita mo wai, on tātou wane le li fesili, le li tangi, le li tani le atua I loto pinangalo mo tātou loto, ia na matango fia leo mea ai ta tonu, ia se teimi o la mo mai,
Talo watu ia, tina ia ta ele tola pai ani whaatai. Mai se unga, me si rona manuia mai Australia, pita tunai ia, manola malewa mai, lo patele atu, mika tu lua, Laurie Perry, le ora kai me, ele po e alsoa wa inga kau mali kai sori. Yo poringi le la walwa paleli ele kau mai ele fua lima, ia ele se me o ia he, baru sa mi kamal va, a me siar kai mi fa kimu, ia, kau ngutu si mai.
Think a minute. Recently, a small town in California needed to get a new water pipe system. A town member suggested they ask the larger city of Los Angeles for advice, since they were much more experienced. He said, if we can profit by another city's mistakes, I think we should do so. But then another town member jumped to his feet in anger and with great pride in his little town said, why should we profit from the mistakes of Los Angeles? I say that our town is big enough to make its own mistakes. We have good advice around us all the time. There are many good books full of wisdom for living. We learn in school all the knowledge mankind has worked for thousands of years to learn, not to mention our own wise parents, grandparents, aunts and uncles, older brothers and sisters, friends and business people. There's an old African song that says, when an old person dies, a library of wisdom burns down. But you know, all the advice in the world is worth next to nothing unless it's actually taken and applied. Someone said, everyone receives advice, but only the wise use it. If we're too proud and stubborn to learn from others, then we'll never learn how to live better, happier lives. No one can live long enough to make all the mistakes in life there are to make. So there's no reason to keep repeating the same mistakes millions of others have already made and paid for. And it starts with correcting the biggest mistake we've all made. And that's simply been our choice not to live life the way our Maker designed it to work, for our own happiness and good. You see, we have to be willing to live His way before we can start enjoying the good life He made and wants us to have. So today, why not start learning the easy way and ask Jesus to forgive you for all your past mistakes from living your own way. Then ask Him to take charge and help you start living His true way, since it is the way that can give you real success and satisfaction. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Happiness and joy, it's in my life tonight. For the first time I feel everything's gonna be alright. For as much as I found what dreams are made of, now I'm sailing on a sea of His love. My friends are gonna tell you I'm sailing on a sea of His love. I'm sailing on a sea of His love. I'm free as a dove. Now I'm sailing on a sea of His love. It's a miracle that Jesus placed in me, the truth that we share I never thought it could be. He taken me to new heights above. Now I'm sailing on a sea of His love. My friends are gonna tell Him I'm sailing on a sea of His love. I'm sailing on a sea of His love. I'm free as a dove. I'm sailing on a sea of His love.
na lofa Fola ununga o le vasa o no na lofa Sa oloto e pe o se lupe Fola ununga o le vasa o no na lofa My friends are gonna tell him that sailing on the sea of his love I'm sailing on the sea of his love I'm free as a dove I'm sailing on the sea of his love I'm sailing on the sea of his love I'm sailing on the sea of his love I'm free as a dove I'm sailing on the sea Sivong Maria Vilielu, yo e sailing on the sea of his love. For laulunga le basa o lona lofa. Pamai antu ere tātou programe, thank a minute. Te tonu tele lo i tau wina i tātou, nisan maro le tonu olo whaaponga nei programe au ina tu le ngana peratania. Lewa yaso, ma lewa yaso. As whaaponga po nei programe i le aso atao, pe tātou lia i le alofa malanga leo lo tātou atua. Spruiwa marea pirute ua te ele tu la tolu tautua le Radio Samoa su lima iwa tolu mo. Te tonu, te reo maro le tonu o le o tu tolu fi amunga benga, ma lol panel nei aso, e le whaingo fie, e mese o le lolo wa o le tau mwhai e usu le tai au, ki a ma lol ka mangai fia lua i le au ma le po, ai ma lolo tele, te whalango lango lo i le anganga pa ia, e se lo maro stili kai au. I le ko yes fa lo pesasi o lo finangalo ngalo kua i lunga anu lo ai sori ka manga fa lo i soro ka ya e ka pa malo lo e ma wenas le la wa fo i mai vai la manga ia so ma le mo pa manos ya no fole la no ma pati io ka mi pati o to fe po wa e malo fa i bo si ona tali ai au kangwa ku mai lo so kangwa ku po mai po mangu o pati pa penga o le asongi nga wa paki wa malo fa ki ya mo nge yes wa le penga ko lu ko ai pa mo to na e a o ina lumna ser manga ya pe a ngofo a le mantua o le ngana sa mo le fa nga ta so fa ta wa ina ele nei va ya so a to se o da sto na ia malolo sa fo lau ilangi ma aya ya ta tono lo real malo le tono ya ni so wa ngai fe au mga duenga pa ni le li o pa malo si ta so nga duenga ya vai le nga dueni sa wa ka ya le mano lo o mas ya mo le mano si mai le li nga le ko akolo ka loto le li mai le mano si pa mo mole so swanin ma so nga le ta di le li ya pa tai lo na lo fa manatu mai ta to ai malo le tono o le taria ino to tua ale Radio Samoa su lima i ba to do mo le to mi stato maftang io no to we po don po fi me le fi nga ya le ya to so be el Harrington to ma puta se pa po stai ma le fi ma no fa ta ni aso le la vai va ai to ta i pe se me mo so ta inga ma le su yo le Radio Samoa fi nga ni ma ya ba mai na vai ya le la ma ta ni o pi se piu ko pa ko poku ka ma io ya ta to talo po mo auto stala la to sa mo le pengo fie fa io le o le popula ma le ska pe o le popula ya fa nga kai ida nganga ya lo fa a pula me lo penga nga smile ya uma popula ma pe o le pula clean eastwood kamara nga ke nga elo ya smile ya ma ata ya suya ko ya ka ko work spa ya pa mai tali file mori di wale ta wa ba le manga o le mo ko manga ya la pa ta to work spa ya kai mi pa do pe sasi o lo ngona ka par ko spa ya singa maua o mantuang sa ngoro ya ba le manga ya pa mo pe le lo fo le li ya man wi ai fo anga sa mo ya nga le li fo anga ta to ya pe o ka manu lu mai ke le
mai sa lo su poi si è in aliai Ole lo makua e fai lau fala si koia inga ele maumang e au kini fusu e ole pengi ole a unga ole a amata sa mai kua fa sa mai kua ia o ele fane i pu o fu o ti fa fa nganga la lo no mo no no ti fusi sa solo fa no ngate ai alo popo fanga kae kanga ki amale la kapifai ile pulu popo ha Ongisi o kafa anga kamale ka mui mui male o fai kala le lo kole anga e mafua le kaula mala mafa kata Pai kala fa kupu fela o la wai pula fasi e siesu e su e bebes Panga e fai fa manga e o tele fai ki o si au kaleni Kosa o mele au makia Ato ele fane Samoa si o ko moe ma fai ma fa na loina Ore pe mina le hula ki fa o Samoa e lo ko la to te le te uli mai te lo fa si o ka ko fini ba ku lima Ko ya ina wale ma wo fo te wa un fiele ke vo a me fo i la va le fini mai fa so so En aole le wa en la ba o so ma ke wa aole li so aole ai ma ka la so o fa ma si ma le fa o so fa sa ma le ku fa sa ma ku ia Peri dole mai le o lua spurono me te wa te ai le tu lai tolu tu ale radio Samoa su lima iba tolu amo la ngona la pipio na nganga o mo so ta inga mare suyo de radio Samoa fionga ni mai ava mai na mai ele to tau fa ile nei lungo fonga tia tau tu fo el net mani ia mai Samoa le suyo de radio Samoa ia ele popo si firma lo ta so no tu ranga lo yan fa so longa o fa masinonga ia ta tonu lama ia mau pela to pela mai mo ia mai fa ponga la voice tu langa ta no mai ia le fionga ni mai ava ni so ia ta to mo pele nganga o fia ma pa po pele ni yo lo si le fia me uma ia be el pa ta vale o ona ia fai ma ponga ta mura fo nei tu o ta to nga venga lo fionga ni mai ava sa ta dia lama ai longa a mo se abno ia ma lo fai va le lama wa ba ya sulo tino ma ta ngo fia le lo fo ready e la o fionga ni mai ava ia me se fo lo tam fai lava longo po iri indal mano le tono ia me se so o lo langi e lo to e por silfia le fa mo ia ia fa ta lo pa tu nga fa lo Ma lo lava taito fa felo ia tu fo I la sunga le lia wa ia polo fion fo taito le nei fo I wa engol tato por kalame ia fa malo fo I le mai mo fa fonga si tato tunu ia wa veila to ma ila to e mol mawina le nei fo por kalame ma fia mai ia ma lo lava so fo manvia so fo mawa ia me se fo I le tapo inga ele tu wa il tato tunu I fa vo si tato tunu le ngate Samoa nei ia o fia lava tu la langi o o mawai ia e fatalo fatu tato por karamele nei vai nga o le aso lolu ma lo lava le tawatai taito ia langona le tas mo le pot pa maro mo pa tai ia me se fo yo lo on se ia fo e le fango fie ia lo mo pele on sa et fo mano tato no ia am to vin mai por alkai mi ke fio mai elo fionga ia se o levanga fia pa fonga pa no longo ile tu langa fo yo fa nga solo ai ia ai ma ne porta pa me fa solo ba ne le fa ponga mano le sono ia la foto yo au ma pa no la vo sulanga ia la va pena ponta pa so ai fo ia wa kango o le pa le mai Lea ole kuai ai lo manava. Ai ole tulanga taua taito ole aso ia ole foi safa Aoauli.
le tātou whamasinonga o ana nafi na tui mai lava fasilia KC e to olua ia whapea fo I ma le fionga le tamaitai le sunga tamaitai lo ia Tania ia po mapusua Tania to iloa o le sola tai au nei le sefulu ia le afol sefulu o le sa amatalia iloa le kolosia ale sunga ia Tania au le ia amatalia le kolosi le ia le le tar sang tu atu le tu le leo ile whamasinonga na le la tai au e tūlanga po le le whaatino ina le mol mawal tamaitai o Marie le whapea na tarsanga le wa tarsanga tuai leo ina ia mawhai o na whai mai lunga le video link le ala ata fo ia le moli mau Marie mai le isi potu whamasino anga I mai I ia o te o ato le tala noa mta upule wala mwhai fo o le tūlanga ele iloa mafua anga tatau ale ofisa leo na lai ona tu inatu la latu tarsanga ai ole tulanga e pe ona ia ile tali mai ale tu la fionga ia la Aouli al malietoa ia fa pe fo pulea ai ia olise ia oli of atau malama o Sam le au ia fa pe fo sivai ia salato pe ena le tarsanga na ia ile la to finaunga ole mo mau au tule ole mata upu tasil nei mo mau au tu mata upu e te tau ana whaafafonga le whamasinonga e te tau foi ona tilo mai wa ai atu le keisi ma tu ina atu fasili uma e tu sai o mea lo whamawina I lana moli mau na whai e leo wa mantua foi taito o le tamaitai lea sa moli mau mo moi whamataranga na tu ina atu suenga ali o whaatau malama I leo moli mau ai Marie sala iai masami le pole al whalablavi e tai o lea soivo Iuni I le tausanga lua afe lua tolu ia lea na toi suia ai le whamataranga al tamaitai o Marie na ua nga I lea se singa le nofoanga lea e whapea sa tuai masami le pole o le tūlanga la le na lea wa iai nei o le talo sanga le na ia mafelafo inga fo I malefina watu ale defense councils defense councils ile mata upule wa tu ina mai ele matanga rengo leo pole vai nga foi leo lo la tu ta veina le tu leo le prosecution e pei ona ia al tamata ia le nafo taimalangi Strickland ole fai unga la famsino le afionga ia talasa saanga o lea ua tatia tu las falaile by Friday ia ua tawana ia sana fai unga tu ina mai e tu sai o tarsanga lea ai mai sei fo ia o fina nga tu ale tu lea no ia la Aouli malvaenga lea o fapena ona a molia le mata upu ia ona fa solo na mai alo le tulanga na pe la talata la atale afor se furtas ia ona toe a matalo leo le o fasili o le tu foi leo o le fasili ngi o le mori mau ale tai leo sinia le tau fatu pa isa panile le malfanga leo lo tu la ipel tai mile nei man tu foi leo la talata ile tolu aso pe ia o lea o lo tu la ilava ia le tau fasa tu pa o le tulanga mua o le kolosi tai o nei o le sunga ia Tania Toiloa o mapsua Tania Toiloa ia lena o ia le suenga mata upu e lua me na fasiringia mai tai lua mata upu na fasiringia pai kula pe tolu mai afai tu la pe tolu foi na fai ai le fatino ina o le lua maka upu le makua I kuli fai kulinga ale tamaitai lo ia ma le ile fasiringia o mata upu mo le fasiringia o le awai o li o I tonu o le suenga le na toi tu ina tu ia tu paisa pani le faila ina ia whapena ona toi review ia matoi tilo po anisi me o misi mai so suenga mua e toi angai e whatino lua o le tu ina tu whamatalanga ia lewa watu e li o whatang malama na ia saunia mai mawhaia mai whamatalanga I mole mau ia tolu o Sam si vai mamari e tu ina tu ia li o e toi va ai ma su e ma verify pe mo I ma whamaonia ia mau ia o lo ta uai I whamatalanga ia ne lo ta uai Samuelu malvaenga lea ia o le fasilingia la o le tau fatu pa I mua le tai au fasilingia le tulanga foi lele o le latou a wai whaatasi ma le tau whaali o whaatau malama
ile suenga na fasili le tamaita I loia tuna foi le le sa to sale take part sale aise ba enga tupai na faia pena Aoauli ile to suenga sa to ave se ala tupai ia sa fa ese mai tupai ile iai tono suenga ia sa te ena ele to fa tupai ile fasili le ale tamaita loia ona na fa pe mai tupai ne ai ele o tulanga na tup na mato ye fatasi mali o ele fainga suenga ina wa fai foi mato fa por kalame e o e fa mautino mai mau ia ta o tono fa mtalanga ni o le mau mua na o e fa mautino mai ele fa maunia na o mato fai atu malongo lava tupa I mato tala no fatas ia ai fa pe mai tupa oi ai fa pe mai ia li o fata malama ia o ia o tau o lela o whaamuli atu tatau ofisa. Ina o fo I mai nao leo. E le whaamaunia ia whamatalanga ia le mau I mau e tonu whamatalanga le a Samuel. Tau e tupai o ina tonua na whapea mai e iloa li o whatamana mai aso na so ai maaso ia na o ai lava leo e whaatino e ngaluenga o su e ina ma tilo ma o I mea ia na tau e tono whamatalanga ni. Ai whapea mai lava li o ia ele ai o tau ale la whaamuli atu tapo ai atu tatou ofisa. Tau ele ole moli maula tupa e la tau tele I wha e se ina li o pena ave sea fo I li o mai le suenga. O la e wha mawina fo ina la tau ngai fo I mali o. E mo moli le whamatalanga o le tūlanga wa iei le whai unga o suenga lea I le fionga le minsta o whatoanga mwhainga whaiva teimi lea le fionga ia laudi o lea la sa awai whatasi ia o le makua I kami au fasili ale sunga ia tania fasili whaafia ele o iai se wha maunga I ta tono o le whaila le nei e iai ni tūlanga whaapea o lea sa tau Aoauli mali o I mea umalava nei tau suenga. Ia ale whamataranga tupai. O lau laval na manatu. Ai I le mātou suenga. Na asiste e tupai I le mātou suenga. Sa mātou tala noa. O le mea lalen fasinia. O a mea na fisosoani I tupai. O ia lio. O a mea na fisosoani ai li o whaatau malama le tau suenga. Sili le antu ina mai tamaita I loia atu pa. O ani mea na fisosoani ai le atu whai mai sa fisosoani matou ngalui whaatas. Sa matou whaasoa a mako woi au mai mauia ele whamaunia. O na matou o mai lea whai atu pa. Ia lio. Lio. O lea ua maua le moli mau. E ese le whamatalanga ai ese fo ele tala le moli mau. Ese se o le whaase ina le moli mau whamatalanga le tono le. O whamatalanga o maui e tono o whamatalanga lena e tūsia mai lena e saunia a sema le au vaenga ia. Ia, o le tala ali o na whaifo ia tupa. Ia, o meanga nga whai mai ele mori mau, kai minga kusiela nga whamakalanga. Ia, leo atu leo mai leo tau iai. E ese le whamatalanga. Ese le mea le tau tala mai ele mori mau. O le, me whaasoa inga lea. Lena tau ai fo ie e tupa I luma whamasinonga lea so. Sa ia fesiringi ai malatala noa ma whaini, ma li o whaatau malama. Ile tūlanga whaatatau al mata upule nei. Ta upule nei lea wa tupu ai nei le bebesi ma tūlanga umai mei mol mau. E whai mai e whaapea mai ia liu. E wa se lava uolo whaalongo fua ia laut. O se lava o falongo foi ala uli. Tu sa le talala lea na matua te le lo mafasili. Ale mai tai loia mua ele ia se fa mau fa upunga ia o te tono le faila le investigation. O le upule ale te mai tai loia ia ale tali ale li o lo tula e mol maule to fa tu pa I sapani le malfanga. Ia o le tulanga tonua ia o ma uala wana tal noanga mali. Mana tua fo. Ale tupu manei mea. O tala le tupai. E ma whana tele la ma maftanga mali o whaale ngā luenga ili ofisa o leo. O lea la ma te tala noa I whapei I. E leo se whamatalanga na whamawina. Ala ma tala noanga le mali. Ia wa fasiringia ili tamai tailo ia ili tūlanga fo ilele
o le wa mai le taimi le nei o le a fai mamau e whaasangsanga atu i le tō whāli o whaatau malama le a foi wha matalanga e moni whamaoni le tala e whai mai ia le tala a tupai sapani ia o le tala sa o ana na whai ali o ia le maa uatan noanga wa umusu e tu ina i tonu o wa o le tele o mea mai i e whai mai e le o whao ngā ina hia sei ia to e whai mai foi leo fasili al tamaitai o tania to iloa o lewa avea le mafanafana o le lua so utanga lea ma mea o lewa au mai ele whamatalanga lea e le tatau i le whamasinonga o lewa wha mai e tania to iloa e se se le whamatalanga lea o tatu inatu ia te o e se se la utala lea e leise tala whapea li o whatau malama na whaia e whapea atu ia sapani o lo wale na fina ngalo ai ai le matala noanga sa whai mai ele tala lea ale tau whali o whatau malama ia tea ia sa whapea foi le tala le tamaita ilo ia e le tau le whamasinonga o na mamafa sana tilo i le foi upu lea ma le tala lea o na lele o iai te tono whamaunga sa tau ana whamauina i whamatalanga lapata ia wa tala na sapani ia se vanga na ua whao ngā mai te tono o whamatalanga foi a caution statements ia peitai o lea ta ua e tupai. O le la ua lava lea taltanoanga mali o le whaasoa inga lea i le tūlanga o le whainga o la la tau suenga. O le mta upu lea na telea ia fasili na tu ina atu ia tupai. O na o le tūlanga fo i lele le tau mawhai ele ia se involvement o le tau whali o whaatau malama. I le sueina o le mta upu lea mato ia ngai tuai whamaunia mai mau. A o le tala ia mautua tupa ila na au mai luma le whamasinonga sao. O lea na mātou ngā lulu e whaatasi. E ina ua mātou wo e whamaunia mai mau ia. Na nao mai ia, e o au mai whailo ia li o lio. E se whamakalanga lenga e kusia e se whai le tala mo le mau lau whai mai. Le whai mai leo leo. E nao mai ia o le sita au so e whai atu ia. Le lata taua ngai whaalau ngā luenga ia lea ngai tuai. E fai e su enga lea tata wanga i fea mafea e fa pe mai ia li o fata malama ia o ui o ki kapua ia kwa kako ofisa ia pe tu langa la ia le fiwa ia alta mai tai lo ia tu natu ia tu pa isa pani ele sao ele ia se sao ele ia se tu langa fele na la tu ina ia li o e assist la to investigation atoa ai fa pe me la tu pai ele ai e se la umau o lea o te fa pe atu ma o la umau lava le tu mau lava ele I fa pe na mato fa ave se ali o mai susu e ngasa awai sa mato ia fa tasi ile susu e ina le mata pulea ia o le lona lua o mea na susu e ina o le tulanga lea wa lona lua mea na susu e ina ile so ele sa mai tai lo ia me le mawali kai ko ke le mo le info pe le o sidia lo ia le isi tulanga na sasaro ia o le tulanga na le fa soa fo ile va o le sofa tu pa ima mali o fa malama ia o le asa awai ai pe I le suenga peitai ele te ena lava le tua le lawyer le defense va fa pe mai le lawyer defense o le sa na mawa na le pawa le tulanga na nga ia tupa ile la tau suenga na le amatanga le fontanga foi le na watu ai ia foi le no ile ofisa o Aoauli ia mafamanino mai me umai e faila ia mo mau ia le la mai e ngalu e ili o ma mai fo ili o I ia ai ole male fai unga le na wa mawal fai unga la to susuenga ma nga ia lo e ave I ole tala ia la uli le o fa ma nia ia mau ia to ole e to su ole tulangal na ile mata pu mo le ole tu langa la ta ua mai ai pe lava ele fionga ele tamaita I lo ia ile tu langa foi le sa tau ona tilo ele tu langa foi ele o anga kuli o la cosa suenga
e mau mai taito ele o ano atuli o la su enga ma ile tulanga folelo le a mio ma le fainga luenga le lei tulanga uma fa pena pesa tawana na faisa fa tuanga ale to fa tu pa ile komesina it's tawana suspend ya li o fa tama mai le ngalwenga ona le tilo atu ele o yei maseanga o kuila ko ngalwenga o le ai tulanga le fa mai tu pa o e nā mea iele o se mea nā o le whaatea o se tangata. Na paula recommendation e ave ile komesina o le tūlanga wa iele case. Tūlanga wa iele case o le nā mea o se whaatea o le tangata. Ele sa mea nā o le mea nā komesina. Lea la na whai ala vai ele komesina ia, ile tilo. Na paula na upu na whai le komesina ia tupai. Na paula na upu na whai le komesina ile taimi a toa lia. O le tūlanga fo ilele lau afionga iai lea afianga o li o le mata upu lea afia i li o le mata upu lea ina wa umala tau susuenga ma tilo fo i tu umala ni i whamatalanga ia na au watu e li o matali a mori mau ia na toe o e toe tuli ia lea lana whai e lola na whautuanga au se whautuanga wha pēr ina ia wha malolo le tu mauli o o le talala le fa mai tu pai ene ma fai ona ia faia ia se tu langa fa pena ona i lona tatonunga e tatau ona recommend ia i le tu langa wa ele case e peisi ia i le fai unga komesina o le ia le lava lana na tau nu tu langa uma ia taito halo o le tele o pesili le taimi a toa le ali taito tūlanga foi lele o le tuli ina lava pea ona o whailo atu tuli lava ia le tūlanga lea i le moni ma le whamaoni o le suenga lea na toi whaia muli ifu ia le tō whatupai i le awai le o lio malona le awai i te tonu o le suenga le pe ona iai le application le na faila le tai au na faila mai tai au ele vaenga le ina ia mafai ona faia le mol mau mari mai i lunga o le video link ia o le tulanga na le wa iai o le ato ile ato i se tato o la ia luar kolosi te minei ele o malo ko ile kolosia alo ia ai o te lo le ato e ma ua le isi fa poponga o tato po kalamele ma fonga mua ata ia ia na ma ia isi tato mata upu ia sa tu loa ele e fionga ele sunga tama tai lo ia ina ia mafai ona sila fia tato o tunu e se fa le ai mantango fi me se por pa pon malu tato tunu o le lamba e long fa tuila lamba le fa pon malu tunu o le tu langa nai tu so fa lu fa tolun fa mai li o po le e ola to e le awai ia e le lato maptanga mo se suenga a le answer reaction mai le ile ia o fo sapani o le na to tu wa no ia tu so le bana o le kau fa lu fisase po fa o no fa mai fa lua o la to le na tala no mo mua ni lo mai ama ai se ana me o fa lua i lo o ka long fa si fa unga ya me so le tu langa le na fa pe ai e ko fo ia nga io se fo mai ia o la ua tala longa le na e pe e tau baba tu e se tu langa pa tau i le bale na o le o male ma sapani e moni o le tūlanga na sa tu lo foi tamai tai lo ia le tūlanga foi le ala lau kala ia li o inga fai akuli o me umani o tu lava la ia al tali sapani ele ai so wanga e fosil tanga tai le me o le o tamana o e pe fai o le wa fai mai le o le fa tūlanga o la tu ngalwenga wa le fa tūlanga la tu ti me o itua ia le la fa tu lo ia li o fa mani no ti ia me umai ma le anga itua e tuli loa mo li mau ia pe whamaunia ia e whapea mailio ia o ui o ki kapua ia kwa kako ofisa ia le lawe mai sa pani e le mawhaila ona o fōsia le tangata i mea ele o mana o iai ai i lana wa ai wha tangata whaiso e supenga o lana mai tau na ele mea le o tupu na au mai loa le whamatalanga mua
fai atu ia li o e ese le whamatalanga lena e tūsia ese tala leo fai mai ele moli mau. A mai loa wale whamaunia, fai mai loa le saunanga le talenga le tau whali. Ia, ola o kou kua o ie, lava o ke kapua ia kwa i kako ofisa. Ai sa o mai a, o aso uma, ele ai masa mea na tu au no ina ili. O tala la sapani. Ele ai masa mea na tu au no ina ili o e na tele si la fia i mea umai o e so suenga. Sa whailoa iai, mea i o iai mau, whailoa iai, le tulonga lea o lo whapea mai mau, ele ai se tala whapena, ele ai se mea whapena, ia lea la na ta umalawa iai, o le isi tulanga, o le tulanga whaile na whasingi ai a tupa i le iata. Iata ia na le whamatalanga Samuel. Ne le telefonia Samuel na po e iata. O na le whai mai. E makua mangingo le ia aka ia ngā mai le whaali Samuel. Le tala le alta mai ta iloia. Malino le iai manu au tu ak. Tu lau whawhanga mai alta tu tunu. Manino le iai. Mana i oe foi tu pa i sapani. E tutusa le whamatalaina e Samuel o manu o tu au. Ma mea sa maua. Ai, o le tūlanga la na whesilingi ai. O le tūlanga foi le whawhea la ngā kōwhai mai le sa o le maulea Sam. O lea e manino mai ia manua ia o tu au i le telefonia Sam lea whapea na pu e i le 5 mita. A le whapea mai tupa i 10 mita. Ia, i le 10 mita. A le la whai mai le lo. Ia whawhea la ngō whai mai le sao. A e whawhea ngai loa e Sam. Makukusa le ia manua ia ata o manuanga ia ma le mele to te whai mai. E whapea mai ia tala tania to ilua. Pe o lea sa e whai mai. Wai paule tau tala le whai mai. E le se tau wha maunga i loa ai. O le ale tau tala ai se a ua i loa i Samuelu. Masa o le iata ia na o mai Samuelu mata ia na maua mai whai mai. Ia e whapea mai ia tupai. O lea sa liki le whaila. A le whai mai tania. E le imas tau wha maunga i o tūlanga umai ia pe whea na tau whapea mai. Pe e se a ua maua e Samuelu ata manino ia ma mea umai a na paua tau tala le whai mai na liki le whaila. Liki ata i tua. Ia le tantau no e papea na maua e Samuelu le liki le i tua o ata. Ia ai o le tala tupa i pe o na tu i whesili ai. O le tomai whapo e ata. Ma le camera. O lea lai whapea mai e tupa. Ia le mawhai ele camera. Ia po le mepo e ata o le telefoni lea. Mai le 10 mita i le pongisa o le po le mele. O na maua le ata manino ia o manua ia lea e whaali Samuelu ma whailoa. Ia ai whai mai ia kala aleloia. Ele o oise expert. E iei to mai whapitoa. I tūlanga tau teknolosi. Pa tele babawe whaona po nei i mea tau mea po e ata. Ia, ona whai mai no leo tupa. Io e sao. Ele iei to mai whapitoa. E tangata i e muli mai. La tau muli mawina. Le tūlanga ton maa lea. Me la lea le no whai atu. I le 10 mita lea. O la le ka lea 10 mika. Pasi mawa. Ia, se 10 mita le whapea na po e mai le ata i le po lea male i le camera o telefoni. I le mea po e ata o telefoni. E le tantanunga o le mausa atupai. E le te tau o na manino le ata whapea i le tuai ngā camera male mamao male tūlanga i le sisi o manga lena i le po lea. Pe tai whai mai ia loia. Ioi. O launa mau, le tu atu ia autou. E le ai masa tau whamatalanga, pe ai se a, na maua i Samuel tau loa ai, wata tu sai ata Samuel, na pau al tau whamatalanga le whai mai, na liki il whaila. E tau whai ona iese tau whamaunga, ma se tau su enga, e whai al tūlanga le, ai se a, na liki ele whaila. Pawhea na liki il whaila. E ai pe tai, o le tūlanga na i le mori maua tupai. O fiua ia tani e whaasolo aku ia whesili nei. Ma tu whesili tūlanga le. Me tu pai, e moli maula e muli mai lato te wha maonia le tū lea. E le mawhai e le camera lea le telefoni mai le 10 mita. O na pue ni ata manino le lei
ma whamatalaina mai ai manuanga e tutusa lei mata ina pu e leo ma le whapea na le whare mai olo i eile o le tantanunga lana leo o le ana liki le whaila peitai o tūlanga umaia o lo iei whale explanation a tupa i tūlanga lea ai se ana le tu uina i tonu ia mea uma e pei o lana whamatalanga lea i le tala ali o na whaiati a te ia whamatalanga ia i le le awaio i le le fia mana o li o e alu whaatasi mala tau le susuenga ai se ana le whamau ai tonu le whamatalanga whamai ia tupai wa iai mau anoa o le mata upule nei o mea uma ia le e mātou te tala noa ma whaaso ai o le mātou lawa le nāwha tatanoanga o mau ma moli mau tangata la mai moli mau mea nā sa mātou tuli loa ina na la whale na o le tu ina i te tonu o le whaila na ma ua lawa tatanoanga mali o na ofisili atua iali o le ali mea ua kupu ngim ka uku ia e whapea mai li o ia mwasi sea ua whanongo ia laut pe o le stalna lua o le whai mai tupai i le camera lea Sam ia wa le telefoni le whai mai tupai ia wa ele ia mai e ke telefoni e whakari se sau la le moli mau lea pena awatu se telefoni ia te ia awa foi la mea na i tono telefoni la awa foi ia i tu ainga ata Samuelu na i tono telefoni na wa le whai mai se fulu mika le mamau i le levo le po e pu e le telefoni lea e maua le lei ia manuanga i tutusa le lei ma manua ia o lo au mai i whaila leo ia peila le tūlanga na mata upuna e lua na teika ele tolu ma le awhai tūla e la uloa ia i le whasilingia o le tofa tupai ia po le tai leo sinia ia atoa i malitalu sanga lea taito lea wa tu ina atu luma o le fionga tamai te whamsino i le whaatino ina o le mori mau ale tamai tai o Marie mantua Marie e ala na ki witness i le vainga ia ne female defense ona leanga na toe sui le mori mau o Marie o le ana toe sui al mo Marie e isi mea o lo ta ua ina ta ua le KC le o merchant i le fionga tamai tai whamasino e ina ia tilo ia isa na whaai unga ona e onga tu ua inga o lo au mai e Marie tonu ana whamatalanga ia e te tau waila o na tūla o te lefia ta ua langa e te tau ana yel suppression order i tūlanga lea aile au mai se tala le taimi nei pa e te tau ana hold e tātou se au mai manino le whai unga tama te whamsino ina ia mawhai ona manino le leine te ua tātou sai tia i fwoi tātou pe o tia i fwoi tātou tūlanga lo tātou whai loa mea ia ele i alau ina mai pe whaatanga ina mai pau le tūlanga sa ia le tau sanga na awe le tai au nei teito ina ia i le whaatinonga mon mau Marie ia o mata upo e lua iana tu i fasilia ia tupa i nei o le awai o li o lato suenga ia ma le tūlanga i lato to mai whapitoa iata ia na mau manu o tu au ia ma le lato whai mai ele mawhai ele camera Sam from 10 meters away from the crime scene ona mawhai ona po e ina ni ata manino mamatuafa matara detail le mai ai ia manu o le ali ua maliu i le tūlanga pe ona i le whaila leo na lātou tu whatisia ia o se talatuna mai tātou whamasinonga li teito le nei asu Papa tele lava lino mai ava ta tele tau ma vai paua leo si mea le kau whaanu pesasi ai lo u ma papota ilo le whaponga manu le tanu tele o mau atu le leia o whele whai ele sau noanga o aile whai ele sau noanga lea ano loa o tele whaanongo ia lauli o whapo mai se tartal noana wha samsama noa po tutonu o le whamasinonga le whai ele tala le sau noanga le anio le ai o tutonu o le whamasinonga o le moni mau le atu pai lewa question ia tupa ile na fasiringia tupa ia na leila ila lato maftanga mali o mala lato wo fa tasi to fa su engalea ia fa mai le na mata tala no ale mali ia wa no fa me mo kai leo mai fa penga yo ia e carry out le investigation ia na mai la ile vatu il fa tanu ngale officer o le la wa tala no la wa ta leo ia le fiongai le to fa li ta leo to fa tupa ia le lau tatal noa whatu loleo whamai wala tala noa na ua tatal noa nga whatu loleo lan tala iali ia o le halo noa ili ni ia mata upu wai pei sa o tangata sa ngā lue whaatasi e close le la relationship
Ya e fa pe mai al to fa yo se o se o fa longo ya la ut. Mana tua la ele o fa ma wina al fa matalanga atu pa ile le tala le ale wa abatu atu pa ine ina wa korosi lo ia. Pero la tonu na la sili. Fasili lo e freni e maposua tania to ilua. E se sel fa matalanga le ai se awa le tele o fa ma wina i tonu I. E se sel o matalanga le ai matuate ena atu pa. Mai tu pai le. O tele fa ma wina langa ma wa fa tatanoanga ma wa tara ia ma ya le wa e au mai e tonu I fa sanga I ali. Itu sai ole. O se so ngale wa fai. Ya fa mai tu pai. Ya langa te tau na o fia I tonu I o fa tatanoanga o mea le sa ma tu tana no ile mata upu le. Ya o le mea lana na ia o ele o fa fo le o le fa masinonga. Ele o se mea na fai ai o te tonu I le fa masinonga na ta wai le tala le e tupai. Au le tala lea mai le taimia o fa atino le su enga lea ina toi abatu ai atu pa ile faila ma fa matalanga na abatu eli o fa malama na ia fa atino ina ali to tolu lea na Sam si vai ma Marie na ia ole leo e tu lope fa maunia ia mau ia fa mai ai Sam sala la fa tatanoanga le sa fa ai o le ofisa le wa tala fa tu fa in fa mai leila ia na sila fiela sunga te mai tai loia a fa iso su enga matou tala I o le ofisa le I me fa pia ile fe wa I kuo tai tai ne ai e alo le mai le tai tai alo le atu le tai tai e fa ile fa asoa le fa pea o le pea tu langa na le mai tu pai mai nei me uma matala uma nei ai na wa mai lalo tala no fa tasi matilu o ia o se tangata ta wa tu pai tala ia o ia o se tangata wa leva ona fai so su enga matilu pe tu ai ngam ta upu fa peni na te ilo tonu wai le mea moni ma le mea le moni ma o lona tatanunga e fa mea uma ia lea wala to woto tutunloa le wa ese le tala lo tono fa mtalanga na fa mawina di ese tala le uta fa mai tangata ia ta ua I fa mtalanga ia le na toyo ia e toi fa mai la to tala pe fa maunia o ta manino mai taito ko manino lama fa tele lama le mayama fa tai pe o tunanga na no toi tu di loa I pe po fena fa yai po se tar noana fa sam nom tulang va pena ai lean manino ia matulanga ai mai se ole na e fa fofongo mai tono fa msenonga ia mai se na toe tala mai pai mo le tu pa tele lama la fionga le mai yava mano ta pena sa oni la po se tulanga ia le ia spai vai asa ma se mau mano pale mano to po I mo le pena ino po yo tanto tana le aso mo le aso au fa nga solo fa msenonga anga leleli e mo pelo fia mo lo sai ia o smile lama me kaimi uma lama e mo wal matala no to mapo pom fia o wani o tanu masisi polo e motu itua e o puina ai e a put off ai fo on ngan wenga tanto wo le li e am fai le am yo tonu fai mo fa mauni e a me vi inga le tua moli lo so fo monia malu tanto to no e le aso ata ya tonu e ke mai fo le mai e a si o ko ngange ya se mang e a o ko do fe do ya le ta wa ngalong ka ma fang para au ari le mayapa ya moriatu alo faanga le radio Samoa ya to si o tato tu la mo tu langa o ia le mano Samoa ya e le unga ne la langi lo so fo le tua por tele lunga ya Samoa to se tani ste me luma fai fin ngano le tua ai au ya tato mo ria o lua male no foalo ya me se fo to tua mai I se o tato tu no Samoa tato pela ste me luma mo temne ya fai le lo sanga ko ko ngi ai lo fa Taito ole tu langa ile mata upu foi le ile talo sanga le watu ina tu ale office of inga parota il pharmacy no ngan fai foi yana nei na fa tau te yana nei au te lo le la pespese to ia tanga vai tipi au tanga vai tai au wa o isano foi ina supreme ya wa sai la district au le foi na fai nei le saunanga le finga tamai tai palemia mana nei yo issues na te fa long watu ye ia mai mai foi ele tata watu no wa foi le sina fia nei taimi ia fa tai tele o fa manianga tai se tata office fa salalau ia e monia upu taito malau saunanga ia ele se fai vai asa ma se mau ai o sio ma fai vai Samoa ia tau fai atu ai le tātou li poti nei ma fai ona tātou malama fa atasi malongo pu ia le tātou atunu le tūlanga o lo ia nei le mata upu ua pelumia ina ai Samoa ile nei foi mata upu
ia el tūlanga tāua lea. Ai alofa mai lea tua, tātou whai loa i tai au, fua i le soifua manuia, ia te outou tamam tina mātatua o sasunga i whawhia ngainga lea wasa taulanga, mai la tau whai ale whaiwa o le whai tatalu. Ia alofa lea li mafsoso ni atu i nei fo i taimi tu ngā sio tātou watu no, ai mo le taimi nei, ia whailoa ia te tai au taito le alofa lea tua pea whai ma losi mela ukama, whai ia ingu ia umafuala au whangfuala unga mako le fo mai, ma mea tele lea siafi mal wha amawina lau tute, so wha seifua. Seifua ia, ilma yama. Arona soifua tala falava se whapopongo talafou le Radio Samoa i le nei salulu. E tasi rea sora o tapuni aino fuanga e tuputu whainai tau mafa mawhesosoani te tonu o Gaza ina walapata i ane le militeria Israelu o awala ya nga ia tuai ia no fuanga wa awa ai nei iai oni no fuanga o taua. O le Gaza Humanitarian Foundation po le GHF le lango e Amerika ma Israelu na o latou whaidoe rau tu stala o le atapunia no fuanga ia mo ngā ruenga toi whalereia. A wa whaidua fo i le baanga le puipuinga Israelu le IDF, wa whaasauna tau rufale ni tangata i no fuanga ia tu fatu whaipe so soani, pe uia fo i awala yanga ia tu ia no fuanga. O le vasa nei lava ai titi mai pe to o lua fitu tangata Palestina na whasiotia Israelu i baenga le lata ane i no fuanga nei, e pe o na riputia mai i le baanga le puipuinga le Hamas, ia ma wa whaidua fo i rai le GHF, pato ato e amata tūwhatau mafa i rea stofi le vasa nei. Wa whaero fo i le CNN o se whawhea inga suafa ia Dr. Johnny Moore e lango malosi ia Trump ne ua whiriwhiria e whaururu ia i le GHF. I kore i saute, wa mautu mai nei unga o le whainga pālota le atunu uma o le taitai o le tuangai o Lee J. Mayang le wa malo le a avea o le isi presidente fo le atunu ura no winga wa whaato i lalo ai ma le suitau ba o Kim Moon-soo mai le whainga malota ruai. Whai mai le CNN toi titi toru miliona pālota e CDA de wa malo mai le isi suitau ba sa tūrua ma le a whaatau tōla ba le vasa nei. Wa ia fola i le atunu o le aia toi whaare reia le tamau ainga ma wha amauti noa le toi tura i mai se whainga malo wha militeri e fo ua le malo. Pai rofi na ngalo nisi o Professor University Korea o le mautu mai o rei ungo le pālota ua ata mai ai ma se tūranga mautu i le atunu mai de whaingo fia fo i ngā ruenga o le a whenga iei ma le whainga malo o le atulai mai. O le President fo o le a whatautō e mai de vanga whai le Liberals. I Pakistan, e siria maradua se lau pango tāua sosora ese mai se whale pui i Pakistan i le mai o se mafui ena luruai i le whae tuolo i eire whale pui. Wa tāua mai e whaitau wafe pango tāna o lātou whaaleanga loka o whaitoto o le whale pui mo lātou sela, whaaleanga ma wha malama ina o lātou whaalongoina le lulu mālosi o le mafui i Malia Jail i Karachi. Whai mai leo mai le to tele na sola to valu sfulu na to e maua ma lo wha o pesa i ringa mo le isi lau to sfulu mon tupu e to tasi le panguta ua mariu ma le to lua leo wha pui ua marinu ai le mata upu. O le whamtaranga leo le to tele na to e fu iane i o latu sela ina ua wha pa whana leo i le ea a o isi pe o na ta ua ua wha o ngā le avanoa le sola e se ai mai le whale pui. Whai mai o le whale pui rona lua lea e le tele i lea whaai tū o lea tunu. I le Pasifika i Vanuatu, wa whaai roi ripote le beide New Zealand na vasa nei le whaalau iloa ina e se tasi o nanga tau whaasaralau i lea tunu lea o se mata upolo tūra i mai Vanuatu e whaatatau i tūs whalau. Whai mai le ripote le tangata suafa ia Andrew Tate na ia whaatau ina se tūs whalau Vanuatu le rua lua i le masina lava lea na pu e nai o ia leo i Romania. Whairoe le teo whawa malo o Vanuatu, whaangaio iai se whainga po le scheme tau inivesi e whairoe nisi e re fia iai. O i tu ai ngā whainga